Sutolu tikeri malona malulu e se fulvalu tikeri. O le au soa ele la i le tonu minute te ai le tula e ono, ma o le angoto i fo i le iwa minute te ai le tula e valu i le afia tai au. Ma lau tala le nao le tau mo le some le asoa tai au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga a so whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talosanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talosanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Ole Casa Beds and Appliances ole tali o manaonga i oloa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toi anangata e mawai moenga ngau si tona New Zealand wha apea se tino fōa le potumalo lo lau ai manafoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aviai maisi a fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 555 ovalu selau lua 555. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Mga umia se maa wha mga kosyo ki ngālai sa moa. Sisi, le Lifestone Headstone Life whai le lako wha pikoa mo maa e lalo mai le 5 awhire kau. E ma whai fo inga lafo i sa moa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 iwa po le website o le lifestone.co.nz. Wha i loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei wha asalalaunga o na lafo lea o le maa wha amanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo.
ua tutu toa tasi mai no utino pe a pe talu le fia va ai no fatu pe watu ia ise pe luma ai tulili se e mai la ia la uma asalafa ua o fia inu vai malu i o noi mata ua la lele tasi lava oe tulili wana o oe lava ula lele wale mawhai pito na whamatala ua la lele tasi lava oe tulili wana o oe lava ula lele wale mawhai pito na whamatala Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale suwi ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Ngai fa jala fa chula de fo ivang ola wole de yo la solulu la solo tupu inisio pisinisi nisio company fo I John wole de en tru ni sila malo le so fo maruia male langie mama wa fa la la ven tu na fia ngai matalinga sua e wa fo ivai nga nga wenga e pe o fia ngai mga pa ti ai lo o topa ia ya malo o to mama pa fi le yo I lunch time yo ia fa nga millimeter wole match time yeah al manti luma manti tua wala manti tango e faise nga wenga a na na be ma wai lo tutongi pa malawan tu tulenga ya ti pe o yelo to ma tanga maila town le la si o me fo stimulate ma wan tu le wata to ma futai ele por kalambe ole a woli ma funga bo si o le tu life ele fia na nei ma tango fiele sulu me yo ave ole la o lo ma fana le so lo angi ma lu mo fo le sovili e nisi o tang ya e pe va ia tu ile tu le anga ia tu le mala lele e manu kaune o lo o paisina a wa mo fo ile ni va ngola so a tonu isete ya ona to lo fo ile na yuang o le na family official va ita e a fo ilanga ia tu fa ngol ri ve so la va ia ti munga masano le la tale palolo ia ta to i nei New Zealand yeah so yeah is nothing I come back from here kala le silo matua
Mo la vona fa tala fa tu o na pa ia le tua o lo tau suina le puva i leo la so se fanta fai tau langa. Te nane le tampo inga na iu tātou mātua, te mama te nā mātua. O lo fa pele ona mafuta mai le tae hausi. Ia o la vai le teimi e tampo ni aia tātou fa salanga i po tasi mālo le ona sai wame o tau. Le rifo i vaenga leso. Ia tālo si o nai maua le malo si o le tino. Ia atoa i male loto male anganga male mafoufa. Ia awa ale ngā lue fa tasi mea umana. O lora winga e le mea nai fa le ton. Tawa i lona va i le fo mai. Ia vatu voila. Ia awultia ia foile. Fa male mo lea. Yo a nga lele ale ai te fa le yo ma kwai fa poco le yo voilà e fa ye sa fa le tala vai la ganse le malo silo do o lo fi tai tunga wale sa ilinga ma wi tono le dia tudo ma tudo ma ma tala van tu nai au se dalia so se stete lava ma lo ya to ya le mate tupe fo le dia solulu yo on there wa tel fullo ya ma to lo. Ja, if you're alone, dan steek je dan met de eilis voelen te jou. Ze vangen naar via Adelaide, maar naar Perth, mezelf voor je maar de Northern Territory. Ja, nou voor je is het ook dat ja, jullie looi. Nou wel lang even alone, ik zei mooi hele naar via Alice Springs. Wat bijvoorbeeld je longen naar via Cairns, of Cairns, wat je ja Cairns. Bij umano voor linga, of samen. Ja, misschien wel aan toe met afvang. Is het maar naar jullie unione. Ia fa pe fo ila au olo ola ina Cairns fa talo fa to le malole tro olo la ina Cairns i au Australia ja fa solo to ina Hawaii io ja al want to le tanto va le want to ina America ja male Preston Folo was sound ni anga yan tu tono le fala pai ja mo lona taimi lona lua malona taimi muli fo le ding e pe ona pale mai le o Donald Trump malana fainga malo ja fa tala van tu stete is limma se fulu stete o le malo America ja ma te lo vo i to voile stete mo tanga sa mo o lo ana ma papa awa ja ma futo me le ya ja fa ilo mai po nga fena tela la talo sia o lo ma wia ma so longa le leifo fuanga fo ia lo to pa ia ma lo o to malu Atonu o lena e fia nga ili ungai o ile awala na papa i no show se taimi o le down nei male au uli nei ya pita yani o makwasi low level traffic ona ole hi koi ya po ole solo e pe ona nga i mai nai no show nga i mai i le city e pe ona fa tonu ina le so e lua lane so le Harbour Bridge e le utapuni atoa i lane so le Harbour Bridge Pita ia lua ia lanes na o lo whangaina i le solo lea e pe o na amatolia. Ia ma wha wa wina mo aso e tolu. Wha ilo mai e le vaenga o le New Zealand Transport Agency. Ia le tele o off ramps ma on ramps. O lo wa wha pia lea o na tapunia. Ia o na o le nei solo tele. E awhia i nai o Newa Road o Stafford Road. Ia o northbound off ramps. Yeah, I'm a Curran Street northbound off on ramp. Yeah, o lefa mai ala matanga alwenga o leo. Eu antu le limaf, tangata lo fa mo sa vali le so. Yeah, o lefa mai ia ila to lo ta ia le nei hi koi. Masalo e sili mamau atu. Ile limaf tangata o le awia. Yeah, lunga o le awala lo papa e pe ona fa ilo mai ile so. O le hi koi po le solo nei o le anga i atu i o Kahu Bay. Ja, ma i nai Bastion Point. Ona whaawawa tuailea i ihu matau. Ma da tua le stau sanga le whai ele solo te. Ja, ma no foia i nisi o tangata Māori. Ja, le no whanga lea i ta ua o ihu matau. O le no whanga lea i tutonu. O le vaenga lea o lo iai ia le maleva le no whanga le ia le landing strip ia ai e iai whanua o lo o iai i nai tonu o le vicinity o le maleva le o le iai le whanua le o le whanua le i se le tāua i tangata Māori le anga whamai lanto o lea o lo o tanua i nisi o la tu tangata ia mai le tutang o le mele ni tau whai o le na tau fausia e lunga whari ai eli uma e se mo meo whanua mo meo o afo o tino maliu ia le ngantai leo whanua tan o nei tangata Māori
Ia o le ala e anga ia tu iai. Ia mai tolua solo wha moe whaatonu inai, ia le nei solo i to tonu o ni usila nei. Ia a whailau nei tanga ia tu le siti anga i no shoa anga i kau slow. O le mafua anga le ra, a whaifo le na anga i anga i me le no shoa anga i mai le siti. Ia o le tūlanga lava le nei, tas, e se le mana i o le tunu nei o New Zealand, e mawhai o na whaalia soulangona, e ala i se solo te te. Solo te te, file mu, ai le o le solo te e fo ile le pio ne ile solo te e le na mu ai le tele o vaenga fo ile lo mua i Wellington. Ina ua antu ele au vaenga ina antu te te. Ia masusunu antu ai ma mea ta alo tamaiti. Ia le na matua te le ai vaenga na whaale ngaina. Ai o le antu nule. Ia, e pule a o e mana whainga lau solo te. Ai la le men tupu nafi o nafi le na whaatonu inai ia le wha to isenga aloa ia. Ale maa lo New Zealand. Ia ila tau e tusa lea, ma le lua se la wafi, tangata New Zealand, tusa o le population na o Samoa, o lea na whaato esi aloa ia iai, ia le whainga malo New Zealand, ile aso nafi i to tonu o le pāle mene. Whamai i vai taupo tausanga ia na tula i mai iai, ia neifo i sa wanga, e iai nisio ila tau ua maalili, e iai fo nisi, o loo soifo mai le timinei. O sa wanga e iai ia le whainga a inga whai wha malosi. E lenga toilea, o loo iai masoli ngā tūla whono, o le sa waina o le tino, a to ai ma mafau wha. O ila tau ia sa i tutonu o le meta o le state care, ia po a onga no futu mau o le malo, wha a pea ai fo, manisi o a onga no futu mau, a nisi o e kale sia i tutonu o New Zealand. O nisi ila tōna whaatino ina ia nei soli ngā tūla whono, o la ua mai on taloka i le teminei. Ai o lo whaanga solo pe iai i suenga. A le Royal Commission of Inquiry e pe o le iei le lato li poti le sa whaelolo ina i saso o le nei fo ia tausanga. Talo sia e leo toi tula i mai lea i tua i ngā mea i to tonu o le nei a tudu. Masuse a tudu ulava o le lanolangu. O le son na file na o whaalonga tuai le saundoanga ale whalitua po le whianga ia lilo mai awa mai na vai le tātou so ta inga. Ia se tasi o pisidisi tono Samoa, le ngā lulu e ini te neiti laiti. O le ana whai iai le avau fo i le lea le tamaitai pule o lea au nanga. E o te si i maitanga suka matanga a laisa matulanga whapena. Ai manatu, a whai e mua i a tino nei talavo. Ai misele wali tūpau tamaitai. E le tata ona lantou si ina ni mea mamafa. A wā e mawhaiona papuna ai le tua. E mawhaiona a whaina ai le soifua mālono ina. A wā fwoi nei tamala i ei tātou mātua o loo mafuta mai i Samoa le riva i tau le tausak. A rua tūle tamititi whai atua ti ngā le tua. Whai ei po le ale mea lai whai o le whai ngā rue. O le winga la le whaamtala. I le mea leo le solo te. Te leila wamano e whai eilo te te. I se awala, file mu ma se awala e mawhai e ona whaalonga mai tangata ia avi eilau te te. Ai ole tūlanga fo ile le pe ona ia le nei vai tau o le tūsang. Wa tātou tūlan tātou ia sofia fia. Si ka kele koe fi whaalonga kwang kara whaangongo. Ai fo le whalabalabale tūlai mai le tae aone. E nā ia me le tone. O le wha pia mai. Na whito ai e se train. Ia ma se tāwali. E oi. Ia o te leo mauti noa la po o whaasau ina peo soifua i la taune ina whaamanu ali ai le whaalabalabele. Pe ua iei se soifua ua mau. Ia tātou mātala, se ia kako maua uma, se ke risi masi fia. Ia ma se tausanga fau maruia. Se tausanga fau e a matai fui ona whaia tātou wholofolanga. O le kau sanga la ngai. O le au le toi ai tele. O le tau sanga le nei. O le au to anga au te taele. Noise.
Fianga mai le tu montu fit ile di fo i vaing o la woli fit ile na malolo I welese ile fa ngol venga so na sei ma vai today fi filanga ngol fo mo le tan to over no fa so ai ma le fianga ile lo ile li pulo le tutua ma le onanga ali jima na hoso orus ilanto fa to ya mi se fo ile na tutua ile anga tu le fa ngol dei so sanga fa tala van tungol mal mana ma lo le fa fa ma lo le tawan ta ya so luno le tupu wa tan to oli Ia fa pe foi no fa pe lai mo fa tala fa tu le ava mal fa la lai nga se umano le nei tu la le aso ma lo tau tai a lo foi le tau tu atu no ma lo fa ma lo si le nei aso ia te masalo ile o tau mama o lava o fa la o ma o ile ni foi bai tau ale su ia I mai lava le tau ia le tu langa la tau foi pelvi inga ile di tatu e au lia mai foi nei aso pe kolo le ofisa e me sirio la e Wow, dia ni aso a te man. Ola ufa manatuana ya te uto ya e ola I fuala au yo ya te uto a anga ya uto fuala au. Ya uto papa oni ya uto papa. Au ole te uto wa ya I mantou I to fuala au. Pea me ta papa tuai. Tal sami fuala au la I e vai kere ingo. Yo. Au ole matamuli e inu au fuala au ole mea e sefe mai ai lo wola. Tai mea nei a matana unga I tamai te o whatai tai a tato ole ia wai o mai koe makua ia o to ia I uilea ele e fuala au pea o le muka kouria nge iaso ali. Ia, io e se ole mea ta ua la vole pula pulani. Io le ma vaina I lo atu le va alo le vale. Pe ponga le vele vea po le tulanga o iai. A o le ma vaina e pula pulani. A na wha pea ua le ma whai. Ia ua e se fora ka koka la whairingi. Ia o lianga. Kia ma me kala mas kamo kia. Mai ka no whai makia. Mai ka no whai ka ingo. Siri mo ku fo ia. Io e fa pe na la vale io lang. Silvia ngalu ia ole vai tau le nei male dei fo tau sanga sole e fatti le matua fatti fo le moto ole tu langa na le wa pa ia nei pe wa to tele lava ia I la to le tai so I forma tal au bo fo I wa o le wa o ele bal au ole ma yo te masalo lava ia tu langa fo I le ole o tele lava le pressure ma vai na fa pena nei vai tau Ole tulanga na elengan tele pressure. Ia ole le usta ia lavo fautua nga li ima te tai fo mai. Le fautua ina utou I fuala au. Pera la ka vale la faula e pepa voi e so e koko. Ale mai ma kiu. Oi, a pega I ka kere ka uma foi fuala au. Ale mai el kale ale fa la plaques. Ale mai am sur ko la ko mai you haven't done your plaques. Yeah. So de la faula la ko kol ka vale. Ulai akai akai mai kalo pesca mala la fo. Au Ia mana tu. Ia o le vai tau ia po tau sanga ia I lalo le fast fulu. Lalo mai o le limas fulu. O le temina. E mo ia wa makan kinki ngā foi le kingo. Ai le o ko ngā kinga. E a maton ting tinga. Pe a ova tu lo tau sanga I lunga limas fulu aga I le ono fulu. Poi le sunga ti I fase fulu o pe o Ia la foi fa ta ele vantu foi nei na tau pipi antu ai ile foi to o lo ta antu lima fa pipi ia ku o fa skip ia antonu al tau sanga fo o le la fausia lo se lifi al tanto company Usale maleongo aso o tu lo papa sa mo fai sumpa kasi le lua mai aso o lai mai lang supa pa pa o le so le fai sa Tanga papaya na sabali. Ia lai mai koe langa tupu. Ole tūlanga na e whai eisi o wofo. E ia tia ma le talanga ia awa pa. Mai antua le tofing. Sumpa le asonga fua, sumpa le asfale. Ai kau ko o koa ia so ka makaimi umaka ke wa ai eiso. Kasi ngā kama o elmo kua ma ia. Tau pau. Kusa, o lai nau iele loto. Au si ona tino wana, so ona whea lua I fua ia pia ma omo ile awa. Ia ua makua le ma whailo. Ma pe fua e fua la wala ia le whea kaka. Ma mama ia koe kanga kamalo rosi le pia fui ala. Wai le ma, awale ma mai ngongo fu pisi ia koe mangisi. E talo whantu ele sunga le whai au le ria au.
ia talo sia o le a o ngā le tautua fo i le finangalo le ali. Ia la toi fa fo isi ai lo na malo si wa fai atu lava. Yo ia tātou awa o lanta talo o te matalo e o lo fo de kalo ale manule a pirikia ka tin na pe se ala a pirikia talo a talo pa to ele sunga ele fa penga inga ele foi tu la le oli ia duranga mata ni foi a suanga ia ele wala lo foi le sunga pa penga inga man tulanga wa yai foi londe tu lo le to finga ali Yo ia o le tulanga nai pe o ne yai ia o le olanga le di si le se me la ka ko ngau kiri ki ngau lo ye se me e fa le tonu lo linga o le tulanga na yai a mai foi le nau au sta ia ai foi a ai nge la ni le na ba kwai kinga inga kinga inga ba fa o la lima mingu ke o fot kai fia ko fa inga ia o le tulanga le na au teilo ia na wa maua sina paunat amu ia le wanga ia le ko e mai ringa o la e maua fua le akaso ia tasi foi o tamali na fi foi mato fera ia na fi mal fatua la vai si o mai mai se o ele ai aule e fa e kinga inga ya tia mai le ai o ele kinga inga tia e pe ala wa ya o me ka tai tu la ai suanga ma ia tia la vai e fa longo mai foi le ko volta o foi vai tau ia e fia la vai e fa longo mai e mo e foi ata na o tu langa to la fa na le pe la tau abia lava lau fetalinga tele lava fo yo tau sanga fa pse o le ata fo me uma ai le fia le aso mai ata ia le afa pe na ya lo wasoma ase man ese mana yo lo pautuanga i tau sanga mo pa ia tate muri ia ia o le tulanga le na manatua e se me ye lua e se le me tau le smile le se leo ia mele anta le telefone le eta lo tas a woni to le tel anta wo fa ia si le volas Olha a cacau val aura lá. Mas ok, deixa eu mostrar. Hello, me cacau aqui, qual a cacau val au que é? Foi mas e ngaki aka fa mai la fa penga wai ke le po ara o le volta. Não tira longa, mas é que vai tirar a cacau val. Yo, e mastalo ma ku ya sola pe fa longo la ko. A pala vale foi quem é sal. E não, alguém vai cair. Tole a palavra se lo makua pe fe kai fe mai o le ai o men ka ko wola ya o kele lo makua e ka fu e mo ka mai ki ma you know ile pe bo na me ni vai tau ia la ngol vai te mini o le fa ta o me foi le lo le ya ta ia me le ya ta fosil mas mama ko kele e lunga street Ja, maar nou de soa, maar nou de soa de riva engola, woni le ufionga le loli o te lo. Ja, o le ua mai a ona tu fo ile le afo I loto manga ngole mano le tu le tu fo ia tu inga wen. Ja, mi se fo ila tu o le la vana lunch malis frutas le la tantas. Io o la vai ta fa wa ai le ni la tu ngal wen o te lo. Te le mano no ia tanto fa bito. Ja, ma pa u na no fa nga solo tanto nanga. E anga tu la vol kusi ma si ma so fifi. Ia fa pena foi lai la tu ia no mai la tas futasi a de po la ko ma nga pa pa o ta pa to no ai wile ya e moni lava o mai foi vai tau fa nga me no fa matulanga fa pena vai nga mo mua lava fa fero foi pa talo fa tu de pa ia la si sa mo vai nga fo o suanga mtel tanoanga foi male au nga venga tatu radio sa mo io me fa no fo mana di ele de talinga tua foi au se tinga da tunu pe lava fa o mai fa malon pa tai pe ona masani ai le nga tai leo todo fa nga venga lunga la tele I la nga venga ave pasi ave loli fa fero ia tu e foi pe foi no mai na tu fa tai de tele o taimi o le tulanga pe na ele tatu peila o ia tatu fainga mea lofa pa afe tala te lele na te leni o lo o faina atu pe a fa pete fata widal piki apu ale mahindra pa afe tala ai le ngata I lea so se ta vale lava te fata wina tatu ta vale fou le o mai a tatu use cards o lo ia le tatu wafe tala tu fata sino ai tala tu tatu trading ato pole nei le telo tatu trading te le na ngai mai
tasi po ta mai tai le la mai I fa polo yela na tu lo la fa fa to ofisa lo yela ta vale na ngai mai ya fa ta wina stasio a wonanga I tia I be about ma ya ai wo mana o mia le to e se ta vale mai ai e fa ta ta vale po ya tu I fa uma le e o le ta ta vale sulu ono afe stasio ta vale lo nga lu e lu sulu afe ma tele la bonisio ta vale pena ai e mana tua ta mo le tu pele le fa pe e ma fai na fa tino ina umma ta to ta sanga e fa mo lava me umma nga I la profile po la financial profile le wing o le fa punga o le tupe maua tupe fa soa fa to ina la bank statement and much tal angolo swafa o bainga ia sila il finance ina ia mafaina talia tato talsanga tulanga foi le tato tavale e tatau na sila fiele le le tauna e fata wina le tavale ia po pa fo tu ina lunga tavale ia polante unga lo ia le tulanga na o conditional tavale o le tulanga I le on tausanga o kilomita o le tavale ia ma le tuainga tavale o nai fu ia le tupe o te o fainatu ia te oi ia te le polifaitalia pe ave le tupe pe le ai ia pe tu foi lunga al faftawa inga ina ia pa ua le tupe la lo tavale o lo e fatawina awani ngalo ia te oe so mamaliu mai I le lua valu Ekenset Avenue nei o tau lua valu Ekenset Avenue nei o tau o lo ele tata o nanga fatau va ale chimana telefoni lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu o val selau chimana meratasi o val selau fa ono lua tasi le tata telefoni vala au fua ia lunga le tata emaili chimana.wholesaleorders@gmail.com ia poli tata Facebook kalichi mana tato messenger na efeto tai mai tato nutua oi ai vol terminate fa tere lava la sunga I pe mando le nei foi tu la laso ia anga lele tu fo fanga matiu te o le nei aso fa pena por fa so sunga sa mo pe lo ai ia tai tato fa tato val vol terminate so for mai e manuia le fianga le li pula le tō mara unanga le Jimara Wholesale Orders lua valu Atkinson Avenue dai o te huhu telefoni masani wa o e masita vale ilanga tule ya Sofia e o le rifo ia tausanga o le wan tois fulu lua mirute o le tale o le tasi tala I vai furua mai a se yuli malau leifi Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whana witi o tuipui la COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu wala au telefoni 255-valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
fatu Samoa fa poponga o tātou porkalame o le luitau mo oe. O le tuse la apostolo Paulo le kalisia Filipi lona matau prefa. Al foi upe lima e mau mai ise luitau mo tātou. Mai le tala la apostolo. Ia I loa lo o tau anga malu e tangata umalava. Walata mai le li. Nioe. Ia I loa lo o tau anga malu e tangata umalava. Show a gentle attitude. Anga malu. E lua upu o lo fau mai ele upu lea ta ua le anga malu. O le anga. Male malu. Ia. E te maua le mele o le malu le tae ao vo I le ua e malei fua mai. Ai whalongo le malu o le sau. E te maua fo I le tau a fiafi. Ina ua nganga wifo le fetu o le apai. Ai whalongo tuloa. Ua sau le malu o le tau a fiafi. Ua whatusa lai I le tangata. E whaatonu tonu le leilo na malusi. E mawai foi na ave le tangata e whaatonu tonu le leilo na tamai. E mawai foi na ave le tangata e whaatonu tonu le leilo na tamau ainga. O ina e ilo ai le tangata e le leitele lo na tō wha. Malana whautautanga. E lua la tangata le tono le tūspaia. O lo whai ma whaata ita inga o le mele o le anga malu. I le whengenga tuai o le tamalo o mose. Ia ma le whengenga fau. O lo whamatala ina ai le tō wha ma le whautautanga lo loto a le tātou o li o Yesu Keriso. Na toa mari ai mea uma I os whainga na wanga I atu ia te ia na mawhai o na tāo fia fia e le itari atu ai. E pei o le teimina lo luti eiti ngā le teimina watu a Yesu o le ave whairon whamasinong. Ai oso fia loe, oso whai loe pekeru le au ngā le. Ala ka maru horinga ngofo wha ngā sa peru. Whai ele karinga. Ka ku Yesu ko e whai ele whavenga mauru karinga wha kong pekeru. Aua e ke so o ngā ngaki ngaki. Aua ke so o ngā mae mai. Ka fiofi le malani. Pe nā vo la tātou. Aua ne ia vea ve singa ma ti ngā ma le taunga tāro so fuanga ma le luka luka le wholaunga. E ke so o ngā whaangaki ngaki ailo ma fau. Ngenge ia whainga I oe. O le whautuanga le apostolo le ka le se Filipi. Ia I loa lo o tauanga malu e tangata umalawa. Whai malu lo whaiwa. I rene yaso. Ina ia manuia le taunu unga o le au onanga. O le soa whai Yesu. Amen. So
le tua pe ona fa funga ti me le ufi pese evangelia Wesleyana me tutisi ele nei fo I vaenga o le Woli ile bitonu o to longa to ile polaka la mena o le lu itau mo o ma o itanto umalawa ile nei ya sululu ya nga ya mo itanto ya wala wala tanto savalinga to itasi ya le masina ona to longa le tanto savalinga ile nei fo itosanga lua felo fa Stimula to mau fa fonga le antro u se fa poponga tala I vai fanua mai ya se yuli malau leifi Yo wa umar ke mele lunch. Ola ke mi ole anga ia joy fa wa tanto ngaluenga. O to teine ole atu. Sa pa bere valero. Sa ma mai mele ke wato. Da vali e vola volo utu. Su e ma se vai ma u. Dele masani tanona e tu. Na ole su leto Su e mai ni uro mai seu So sala ma sei la mele che ti ai o le alla tele No passa la le alla tele ma si o ponga wata valepe Ma podia sole pa de la neole tama mai mele che Oh ma no fai tu o de matele Sola na poi sa tabuala E a se ma fa ala talata Ile fai toto a ole a sala Savali vali solo ile ala E o se teine male taula A te le lo aina lava E mama lo tu malo ala la pana Sola ma se ile mele che di ai o ile ala tele No solo ele alla televisione come guarda malepe Uma podia sole pa pete dalla neole tama mai meleke Uma no paia tu o se parte le tele Dei una vale tu samene So solo uma teile I meleke Dia io ele alla tele No posso ile alla televisione pongo wata malepe Uma podia sole pa pete dalla neole tama mai meleke Uma no paia tu te battere Dei una vale tu samene Malo mo tu le ne so fonga mo e fa tala fa tu tapo inga le tunu fa fonga mo yo se sine wa inga tala ya wa fo ilo tapo inga le ni tula le uli tala tumua fa ma vai ake biku po Canterbury ono fainga fa ala tu sa wanga la puta ia le fero tu sia wa ma lo fa tasi le nga ia tu toya se tu pula ai le be velo ke lope ta longa sa mo ma vanwatu sa uni mo ta lo fe feu ini sila ila soka ye fa fonga ia fa lo telino ni tala Or Archbishop of Canterbury, Archbishop of Canterbury, Justin Welby, le fai fa usi nia o le kalesia Anglikani, wa fa ma vai man fa no no ngai le so. O e fa ri ai na tele fai ona tiute ni mo tino ai su nga le fai ai tua inga sa wanga stanga tsanga lue. Ma le lotu malia to lo pinga tanga te Cristiano e vai temu to ma fana le fai se fulmus futo sanga mo vai. O Welby o stai tai fa le nganga o le tsama le varsu ma le 5 milione tanga ta po ai Anglikani. Ine lo langi atoa, wa fitai ai matapanga e wha mamai, te loisa li poti le vastor wai, sa mauai e na tele whaia ni ngā yoi ngā tala whenga e tauwhi ai, se tangata pito sino na whaoro lai sa wanga e na te whaia ale kalesia. I lana tusi wha mamai sa wha ali ai Welby, e te tau lava ona i e talia le mata whaioi mo tangata tai toa tasi male kalesia, i le wha mamai, o no le leo se ngā yoi ngā sa ia whaia i nei sa wanga matangana. Tai tau kino ai ni na yasto mo vai tunei tai toi la ngona ai ona fa ngona masiasi ona le manu pui pui o le kalesia Engelani
o ake pe ko po York o Stephen Cottrell le fai fe au whaatulanga ina lona lua re ka le sia o e whaalia o le whaamawanga well-being o se mea sao ma le tonu e aon whaia o well-being on se malawatu sanga o whaamawai talo na whaamatule li poti tuma oti ale making report le sa tusi sao ele lima i a teia i whai tionga i lona ngawhai matua inga i sa wanga talo mai le awhi bisalau fix fulu sa tusi ai le li poti o John Smythe o se lo ia Peritania. Sa ia sa wa ina le sile mar se lau o te maiti matamata le vou. Ini sa wanga matautia o le whaorima ma mionga whaorungari. I le sile mar fast to sanga. Ka wa ile ripoti sa sasa ina es mai. I ni isi o te maiti leo atu lava i le valu se lau sasa i se sasa ofe. Ma ave ia ia ngā pekinyo ka maiti pepe. E to ai o lato manua. Ona ia to e fusi leo te maiti sa e sa taina. I ni isi o taimi. E ka kisi ai o la tua e po patua. O le ali loia sa ave mata i te fono le palabra tonga ale Iwerni Trust. Le sa fatu peine e tola o pinga Kerisiano i Dorset England. Ba webi sa nga lue o se official no fanga o no futumau ai le fawina e ave mo fai au. Sa fa so e pa mia Christopher Lutz ni fa matalanga o le la talonga i telefoni mal president filio America Donald Trump. Le sa fa ilo ai e tato tala i la so rafi o le tala no anga sa tuai ona faia le tala no anga mar por kala mer mono reporter le Johnny Sila i tai ona rafi ai o le so sa i pasto ai le tala no anga Mike Hoskins o le Joe News Talk se b na e fari ai o se tala no anga ma fana toi a noa e pe ona kava ai me uma mai fake na inga fa va malo ma le talonga kanga por ma por golf fari election o le manato Trump ya ni Sila ma le lato fainga malo ele le tele ta ia fa mauni ai fo ia fa tino fo tau i mo tanga sa fa o tia mai sa wanga i tau singa na mano mai kalesia o le fa ta o te lo ngar tondo le rua fe mare lo fulima o fa le lenga sa ma furi ai fa te sanga na malo ile aso na fi ile parlemene o mai alava na tau tino election i le isi tosi ma le 2 miliona tala inga se stenga i fa mautunga o ma lienga o ye nei sa longo fo election ya Hoskins o ngā ruru e malo se babe e yai ina ia fati no ngo fo fa le lenga ma le toe fa sa o ino me se sa fai o sa uni ele o fa malo si ele tapu mo pine kenye va ai no fo fai tele pen fa ri ai se kom sino le o le tula fono toe te mo kengi kang legislation amendment bill o le fa malo si ele so resultato november le o le ave ai ma tula fono ele va ai opine kengi no fo fai tele fa ri se kom sino le po passion e ono masino tano na ngaru lue mai leo i tua mo tapen penanga sai ta wai e fitu i leo ngaru lue fa pito mo kengi ai e lango ina le si lu smo le limo tanta fa ngaru nga i official kengi i atu ile tunu wow ile te i leo ngaru nga i fa pe feo na fa mau si ile tapu opinia kengi ile tolu masino to nai sta fa ia fa tau sela o fono tanga leo ma kengi ma kulupo tanta lau tele i fe so tainga i mea ona no fouta ia i le taimi o la wha marosi ai le tula fono. E whai tau wafe mawheo au longo o le so te te ale hikoi a maori e pe o le te ai le tula fono to wha ofi ma ta upasi sili o le whea ngai ngana waitangi le Treaty Principles Bill ma ai inga whatino le malo e a pia tangata maori ta kolosia le alau papatele i North Hapa i le tai au nei. O le savali te savali ele motu atoa i mātunei ma o ier fa mo le atu no mo fono le parliament Wellington le solu ona na vai ato sa mo atu fautu ina tanga feo ina ia fai fu ngo feo ina ele kolosia la lo papa ele sa vai tele o le solo na tolu le nei o le fa mo tere mori ile mai ai no kolosia la lo papa sa fatasa tu ilo le savali no fanga o ka hupei ma le Bastion Point ele ia e atu i hu matau i leo au nei ma piai mo pona nei i marae ale rangiriri paha. Oni so la usava vali o la fa wo o no foi pele marae mo tu nei matu ai fa wo watu sabavi i Wellington. Ele conferenisi swing o le tau o suia i Azerbaijan. Wa fari ai fa ilo tisia o malo o fatasi Antonio Guterres. Wa nga ia tu dele lo rangi to te mo to e fa tapula ai le siti o le velo e il te lope il tassi te smalelima tiri Celsius. Salongo e Guterres ita e fa pea. O le ruafe ma le rufurfa. O se tau sanga pito sili atu le ona ma tau tia. Le fata mai o ye ona swing o le tau. Ma fa ma winai se aso.
Ma le masino pito sili atu lea ona vevela. Ma ua ngai atu nei foi e vea ma se tausanga. E pito sili atu ona vevela. O le whonutanga o ilo le COP lua furuiva. O whai ngoi nai o le whonutanga malo a whaatasi o whaatupenga. Pari e Guterres, o atu nau te wātia e, o nau e whai ani whaatinonga, a e lema whai o nga whatiaina. O le melea, o le sao fia i whaatupenga o le tau, o mo mia ina e whawhai ngō fiai. Ma ia tā uai o atu no mau oloa o mawhai whapi tauli, ai o atu no mātiva o safai. Pari e Guterres, o le whaatapula o le si tia o le bebelo le ea, le ke lope, le tasi tes malilima keri i taukes, e te tawai le lolangi, o na tipi lalo kasa ona e whaamatu i le ke lope, i le iwa pasene, i te usanga, te tasi. Ia taro talonga o Samoa ma Vanuatu o tau whailoa, o le whaasolonga i lua, ma le tolu o talonga al Pulupi, o le tamarasanga Sokari, o le Oceana, e qualify ai mo le tamarasanga li Pulolangi ni Sila le whaunga le Velsa, nei, o le afe seu. O ne au e lua, o iai nei Hamilton, e tāpenai mo la talonga ma tahiti ma ni Sila, i le asa Foraile. O au e lua e pito i lunga ma i le kulupu, o le ata alo ma au e lua e pito i lunga ma i kulupu a, i talonga i loi au, e sue Champini po semi-finals, e le masino mate o le roa whamare rufurulima, a o tawithi e au mose a wanoe, a o iai tamarasanga i Pulolangi. O le whaia o ngā whaurulu o Samoa, Chase Ibrahima, ta ia au ina mai le to ono tama fau, tama ta alo fau, ia au sauni atu wana ta alo se whewelu o matahiti manisila. O Samoa ta alo matahiti le malaya le FMG Stadium i Hamilton, i le aso Froile, tu so o tuai male ta alo ngā male o White New Zealand, le malaya le Go Medium Stadium, i au kilani, i le pola son fua. O se tasi o wingi longo amo mo le rolangi le kapi David Campisi o Australia. O fai teu sanga o ilo tele i le tau fio ana fai tonga tu sao. I le tūlanga le manuia e ka alo le ratu au, pape ma fai a onga. Ai o le manu malo ma te ino le Wallabies ia e ngalani le fai unga le vai asu Twickenham pasu lua tau sorfetu. Se te mo more o manu malo ele ngalani tono riva tau sanga. Ai o le fatu a whaalua i ai fo i le o le manu malo i le rosa mumu i talo fai tau di ese furu ma le lua. Te manu malo sa fifia tele mai a longo i le maango tala ale Planet Rugby ua fuli nei le tuli manu a Australia i le manu malo ma ta alo ele FFF. Ma sa fapi toyo na ave se fani en enga Campisi ni so tamata alo e on fia malo sa mo Australia luka ma stala kaya loto ma le soa kapiteni Alan Alala toa. Sa suia te tono le afalu na lua si tulanga sa tele si suinga sa fa solo ai le ta longa. A e tasen tama sa tu sao i ailo na lima. Joseph Aukusa Swali. Le sa ia faria i le sao le tu singa le tu stala ia Alex Spink. I le fetau le tongino le kapia Australia se vanga petele mo le tau le tele vo lusu ka sanga. Faria Campisi. O le ta alo sa so Swali ma le jalo sa mo ia len ikitau e matua i mata ina tele le mata o le melea. Wa fia tele falia. Ma wali liu ne le tuli manu mo le Wallabies. O se tamata alo la kapi se kalapu i tanit no fa malolo mai te alo ila no fa au falina mai leo fa au fa sai le tulu o fa sai komite o tula foto la kapi ni sila i Colin Wilkinson Valentine mo fa to sanga o no se fi sa fa tua tu sia tu ya teia sa fa sala veia l'ufficio di tutti ya februari tu sanga nei ma uai e ai fa la fa sai na o le Glen Putro ma le Tam Oxyfen. O Wilkinson Palantine, e te alo morkala pula kapia, e te Nitten Blue Sharks, il te sanrei, ta e te tino ne fata wina o fuala o fasaina o le Glen Putro, e sa ia fafitia non fata wina o Tam Oxyfen. E sa faya fai unga komiti sa ia solia tula pono te fuala o fasaina, o fasaina i mo fata usanga, ma te alo ai, i ta alonga uma, o ia fuala au e matua e fasaina lava, i ta alonga uma, o no fuala au faoso maso. Ia tala nal na yaso, ia pile mo tanta uma, soi foi. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. More and more.
Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Beta Drive Doctors, ile taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo sauva noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le R-Dash Travel. A umaloa ona piki tamati a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
O le teimilongo la wan tila radio Samoa le divaingo la so le walu se fulu miru te wate eni le July tasia fa le wata ma to mai talofa ma lo le soi fu manuia ma le langi ma fi filanga ngai le divaingo la wo o le wa fa tasi mai ia le fionga i le lipule le tautuma la unanga le tatou company ia ela foi se le ni mo ai ngolo o tapo i mai Samoa le Pacific Easy Money Transfer Pristine o le maftanga a le 4SJC valu mauso malisi i to tonu o ni usila nei. Ia whaatala whaantu lau fionga tuala whai malo Ellen Stowers ma no le soi fua manuia ma le langi e mama. Langi mano fionga fonga mua o lau talenga foi se manu whaatala whaatu mo le whalo alo i le whafonga ngā sa mo le neivaenga o le au uli ma lo le pale manuia ma lo le whalau. Ia, tātou te tau whai wha ma no lava, ma no le ono sai, ma no le tau mantai. Ia, o le tūlanga e pi o le iai fo ilele o le ta te tau mantantu po o le mea naua e sauni mo le tanga palolo muli o le tau sanga i Samoa. Mai maa ue pēna whape o le awana o le malanga ia o le neia e o lo tau wha mai aia mai ngā nuenga ile mai an le tau sanga. Ia, ona toi fo ia toi le tuli atu tātou whamoe o peona ia te tātou tausala fundraiser i les whalele nei au kilani. Ia, lele, ia, sauno ia lau fionga tuala, au te iloa lewa mai au na longa puia li, fo ile pa ia, ma le mamano le tātou tunu, ile whamoe pi o le whangwau faupo, ia, ele e whatoa amata ananafi, o lea e whai tau sanga lava, ia, ma whampea lea ona, toe a apa atu ia le tātou mafutanga le ngatele o le to telefo o nisi o te mali o le tātou tunu o lo o ngā lue whaatasi a wālawa le tātou whainga mea lofa lea mo nei te maita isa monike ma pui whangalele ia o lo o tau sia ia le soi fua malo loina o nei o tātou ta mamatina ma te tua sa no ia lau fionga atua. Mari sa no ngā lau fionga fonga mua. Sao leila vai to tele o tātou ma inga mi se foi maftanga e se uma tātou maftanga ngai i le whalele o tāta matua pol moto o tāta matua i mawhangalele. E o foi le no fuanga o monike i vai lima whape foi au kilani. Ia olo whape na e se umu malawa ia sotanga ma tātou maftanga ia vaenga ia o le aluenga le olo whatino ina i tātou maftanga al 4STC valu mauso. Apea foi a le tātou mafutanga le kakia mai. O le lima ini o tausanga talona whakino nei whamoe pe lava ona silafia ia o le strenga ia Filipou lea Paopi Nati Williams. O ia le sa ngafa ma le whalaulo ino le tele o nei whamoe whatia o sola. Ia leu malanga tamai Australia phone mua. Ia aoloa mai lavala na langolango ma le talo mai mo le tātou whamoe. Le ia manuia tātou whamoe le lasto nai o tausanga uma ia o Filipou o se tasi fo yo alo tale nia o le atunu i metau musika ia sa tu fatisia ia to tele o ta alo tama whanau o wha ili fo i whawhiawhia tātou konsete masani o sa ili e se reni mo nei whamoe ia ao leua finangalo komiti nei tausanga ia le awhaisina swinga le ala i tātou whamoe le awhiawhio las froile nei le whale Samoa ia o lo vala ulia tele o tātou maftanga o e kalesia o le si mea matango fielea fono mua ona ila o whapito foi le kalesia katoliko pe ila wan sirfia le tunu o nei ai mapfangarele whapea foi ia tamaitai Samonike i whai lima ma autilani ia pe patino le kalesia katoliko au ila tolo le komiti Fape na fo i whalaputonga ma le mamalo le atunu o whai pisinisi o lo tari mai. Ese mo e kare si o lo whape na antu mai tau au e tau mo whai ene i whamoe moi. Ia, mor sirfia le atunu e lua ia vaenga e whaiona e donate pe whatino sau fo ai mo nei whamoe moi me mo mua lava o lo ia tatou ofisa e tolo le sirkisi nai au kilani. Ia, o le tatou ofisa i nai o tā o le tasi lua a Bates Road. E tau lang whatau i o tā o le tātou ofisa i nai o tau ia o masani ele atunua e moi lātou ele silafia i o le numera tasi Mason Avenue i o tau i o tono tau langa whatau i maangeli ia le vaenga tonu ana e le tātou sumpa e tele misia wha ilo lo i e tātou ofisa i nā a whefo i nai whatino i sau donation po sau foai
Ia wal to tele tātou pe no whai atu le se so tanga. O tele iso tātou sa ano nofo tātou mātua o tātou wāinga ma whaungaina ma whangarele. O isi foi e tau i tamaita i sā ma ainga ia e whapenao na e o tātou so tanga isi ese. Ia o isi foi mawhtanga mai kānesia. Tasi resi mawhtanga leo so tai mai e tawala mai le whionga ia a tele maiko whongo mua mole. Tele fia le tu. Ia e lima lau ia lo whato ai mai e tātou mawhtanga ma sani Divine Mercy. E mole to e whaftai tele le ngā tau le whionga ia pa tele maiko. Whionga ia pa tele Felicia, le whionga ia pa tele Josefo Timu. Ia o to tele o isi e whaise au o lo whapenao na wala au mai fole tau au e lango nei wha moi. Ia mole atu le whaftai tele komiti. O le vaenga mua la nalo a wano tātou ofisa. Aenga lo na lua en whaona e tō nei tai. Ia pe whaatino foi lau fōai. Ia la whiawhiro le Friday. Mo si la fia whonga mua e me se foi le whafonga mau a Samoa. E mawhai fo na watu le form ia o form ne ia e le whaiona e whanumera uma ma reference uma ia ngā luanga tātou komiti na ia whawhingo fianto e reconcile i las whalele ka mai a fo le whamoi ia e mawhaiona e anu moi o le ale tupe te maua mai lea forma ia uo mau paanga mainga ia e mawhaiona amata ila ua siva Samoa i las whalele tātou whamoi le amata po le a fole ono le fiafi ia talo atu le tunu o lo umia tātou forms, ia ia fo i ainga maftanga i sese mai so i kalesia. Ele nei al tātou vave atu polta o le ono, ia tātou amata i lo le afo le ono le fiafi pe au rie le lo fo le tua. Malo sau noa tuala ia tunu naua manino le whaafunga anga fo i ala tātou tunu. Ia e pe fo i lele fōlinga mai. Ia ole nā lava matutoe na ia tātou i tūlai le ngatole ni ia solulu. Ia ole aso hantai au. Ia toi tatau a tūlau malau campaign fo i lele le aso for rain. Ia i tāle onu wa lewa na e la i mama. Ia ma e alala no i lau. I le wha moe le pe o le sound ia tu iai. Ia awai ole fo i fsusu iai mai lava winga o le tau lona winga. Ole vave atu lava i oa tuala. Le lava fong mua. O le tulangan na ia whamoe po kalame lea siafi e afale ono ia wa mastal tātou po kalame le fionga ia pātele Michael Enterman taita ia i tātou tauni ngā lotu e amatalia ia lea whamoe ia nsalo po le afale fitu ia wa whasolo le tau maftanga ia o lo tapena fol komiti na inisi o vaenga wale whawhiawhia ina wa inga e mise foi o paanga e whapenao na fio atu lango le whamoe ia mo silfia le tunu o le tausanga umawai ia na mawele tātou limas fulu awhita la Samoa sa vai lua ia tātou fuangane e lua i le ngata o morike i vai lima ia au no fuanga o tamama tina mātua i mapui whangadeli ia i lima awhita la New Zealand sa whapenao na fuai nātu mo no fuanga le mo nā sele o tamaitai sa morike i nā i Manuasko ia sa whapenao na whaatino o tātou sosoani le tausanga umawhai tātou tausia ia nei tausanga le ase me maua i le sosoani ia maftanga i ese me se fo e kalesia ma inga taitasia la whapenao na lango me se fo i pisinisi o tu mailo la tau au e whaatino nei whamoe ia o le tātou me alofa whaatasi lea Samoa i au kilani ia mai tātou fo la mwhaiona awai lea fieti ia fai me alofa i mo tamama tina mātua i mapwhangadele. Ia me se fōre ngā ruenga tamaitai Samoa ni ke vai lima, ia whapea fo i au kilani New Zealand. Mor sila fia fo i lea tunu, o tamaitai Samoa ni ke e vai lima, o nā tōna whatu ina mo nā seri le i o i tonga. So temi nei, a tupe fo i e mau e vai lima, ia whapea nā no sosoani e sosoa, i lea tina e o le. No fuanga i le tātou no tua o i le i tonga. Ia lona winga e te le lava ia le sao pe tāla e te fowai pe lima sfur tāla ta dia male nganga whaftai tātou komiti ai whaapeo atu fo i le nganga whaftai i rau fionga fon mua e me fo i el tātou Radio Samoa whaftai tere monea wanoa e whalau iloa e whamoe i le asfraide nei ia tātou tau puleola i le alofa o le tua e whapenao na tātou wheloa iai pia kauria manuia
Tanto mai e tasi e pe o nei sa noa lau fionga tuala ia marui e tele la singa o whenga iei ia atuno la tātou toi whiloa i la soa taeo ia o lumuna iei al wha moe moe a marui ia la singa o whenga iei. Hasta i telefon mua, marui a fol tauto ino sa mon me yaso, soifoia. Soifoma ia marui le fionga ia tuala whai malo Alan Stowers o ia o le te whono le komiti whafoe ia o le ai tāpereina le tātou tausala fundraiser ia mo mapu I whangalele ma tamai te isa Monike I Vailima ma au ki lani nei le maunto Samoa po le whalau Samoa I Mangele a foleo no le fiafi o le wha moe moe amatori ail po le kalame o lono wing tato whamasani me le teimia le pala a ta watu le ono ia po le a foleo no lono winga tauna a folimo o le vana e o ele rei fo le na e vaveina mo lo no fo ia ma lo laula ia ona e no fo ia la ia lea ma o fa le leila o antu tupi a wa ia le fa moe moe ia o se fo ai ta ua e fai ai tau sanga te tasi ia wa la vanga luenga o lo fi tai tunga ia tamai te sa e pe ona sa no le fionga ia tual e le fa pito ia manu ia tasi e le fa pe o tamai te sa Monique o le kalisi katoliko na o tangata katoliko ila ia le o lo talia I le no fanga male o nanga I mapu I fanga lelele o lo tala le avano I so se tama so se tina sa moalaf I to tonu o le tātou turu I sa mo o lo mo mia lea au nanga ia o lo tala ia I le avano ia po le ala u se leni o le afoa I le afiafi a tonu o le a toi whaatu tumuina I le tua ia se a tātou atofo ona o lo a au ia malo lima foai o le walua miru te te ai nei ia le afa o le tasi le ni vaenga o le aso Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiroa I tātua tunu I le matanga whai o le nei aso I le lofo o le tua, mai le tātou polkalame o le a reto le ola. O le tusia e se te tolu, alo na whai upule lima e il whaupunga whapea, ua iloa e ha manu, ua le punou more ke tai. Ua le ifo foi o ia I te ia, o na matua ita I lea o ha manu. O le upunga o I le aso le nei whapea, aua le manao I le whaaloalo. Pe aua le su e whaaloalo. You know, e su e whaaloalo ma e manao e whaaloalo ngia o e te mi uma e tangata uma. Ma le me tupu ia te oe, e te ola le fia I le olanga le nei. A wafo ila, o le atupu le stress ia te oe le te leo taimi. A wa, o le mea moni lava, e leo tangata uma e whaaloalo ia te oe. A kongu e whaaloalo nei tangata I loa oe, a le tele o me le lalo langi te alu ia I se longo sa le sa foi le prince lenga le king foi le sa le sanga saunga fa e maua le melna ia winga e le o tangata uma e faalo alo e te oi a faila ki su e faalo alo o le metupu e ke ola ika ke ola fa no mai faila ia ha manu le na fa matala ina nei le tala o le au na le tupu le o me time persia fai mai ina ua le ifo ia le tangata saitale e ingo ia more ke tai ia te ia. Whai mai, ona o lea o ia le tūranga hita ma le tinga. Alua lua wo o le fia fasi o tangata. Ama mga o e fasi oki ia more ke tai. Ia a fia tua I mas tangata saita umala ua plan ha manu le fuafuanga. E fasi oti mai le no ule, le sa tau mawhai fai. O le onga lea ma le tūranga o ona tele. O le meo le manao I le whaaloalo. Ai le whaaloalo lo tangata ia te oe. Ia onga o rosu e whaaloalo. Nga o le ita ma le tinga le me kupua ia te oe. E le tusipa ia whai mai e tatau le whaaloalo I e tatau iai. But e le anga le melea o lo sa ili le whaaloalo.
Wa ai fai ia Yesu. O Yesu e le o tangata uma nga whaaloalo ia te ia. Ai a tau se tangata te tau na whaaloalo uma i tangata le lalulang. O Yesu, ai ina o sau Yesu. E kele aku ka ngaka le whaaloalo ia Yesu. Nai lo tangata na whaaloalo ia te ia. Ai inga ua saula Yesu le lalulangi. Kele le au le whaaloalo. Kele le au a mio pa a ia Yesu. O le tupu ma le ali o li. Ai ngai vai le ia Yesu. Whangongoa Yesu. Ngaru Yesu le po moe pe e. Hei masisi e whaaloalo mai. Le ai. Ele hei masi a whainga o Yesu. Ia na whai la wala na ngaruenga. Ia e mafua foi la na whaanoa noa le tele o tātou. Kako mangaku ifo. Kako e tatau ia i whaaloalo. Ai vai. Tala tu spaia. E tatau le whaaloalo ia tatau ia i le whaaloalo. Ai a whai kusa pe kakau whaaloalo ia te o eki o ela kusa mea i le whaaloalo mai tangata. Ia ele se mea la e whaanoa noa ai. Iro e le aso ma o lo otali. Aso la vola i titi lo otali. O le manatua lo otali ia e kakau nga whakua i whaaloalo a tangata ilon tama. Wa foi la leva ai i le lotu e whaaloalo ngia o le ekalesia. Wa foi o la ekalesia. Whaaloalo nei tangata i whaifi au. Ai maolo ia pia le si asu matu o matu ai nga matu nofo le faltali malo nanga e ia il fal piliati lalo ia li fala lo kali ilalo piliaki makama nga piliaki wa fi piliaki ai olo le si asu li foila ke li fola u foi ingalo otali ala ngo fu fi fanga ala fanga tamiti matu tuala pe ko fa ela uni fanga makadi ai ngal ai malo otali wa kuila sau fi markam sau markam me kia ku ola kwala tu mo maka afa mai lo kali etia ai dad tell them if I ai tell them to stop you are here now phải lo cầm cái mi ngay câu le fa sa mo mai phải cáo phi lo lok pi ki lo e sao ka ko ese mai không fa lo mai ki you remember where mai remember you are the king of this world. Mai mga kuwa o le tupo la langi. Ko aka o ko mu fa pela kam. O fa pela ile ma fa lo oteli. E ka kau. O ka fa lo motangata ilon tama. Wa fo ile va ai fo ile kalesia. E fa lo tangata e te. A ki lo le upu mo o ile asungi. Ai ka mo fai e ki fa pena. Mga o fa lo motangata ye ki o ile me ki alu ai la ku pasiku rungat ka ngaka alu wa ngofu ai mga ai fa pena umata ngate ki o ke ro e o nga e ola fa no no i le langal nei awa pe no faiat e le o tangata uma e fa alo e ti o so mo o le aso ngai pala ase treating o treat o tangata me te nga ai fia pe o e le suia pe le fa alo fa se ki o se tangata mawalunga o se ngata ilonga ke lo pe le fa alo tangata e te o ele suia e fua oi lotu langa a fai foi o le tali o le tua po o se fai au po o ku se pele fa lo foi tangata i oi pe o le lo o tangata ele suia i lava oi o le au na le tua o le tali o le tua fa tai ma tu fa tai lava i oi pele fa lo ngi ma tu ni stemi o foi se o polonga le nei me o le su e fa lo a o la u fio Yesu e le fa alo ngia fo i tele tangata ai mawalunga lo vi inga yo matu wolanga ona o Yesu.
Sufumani na vani manjul tolo tuitama le ni fo I vaengo la woli. Ya mala pisi wa fa ngoina wa tele le lofa tolo nga to ile polgala mina le are tole ola ya mo le ni fo ya woli ole asululu. Mole tulanga fa tangile sunga ile fifi au ya pasta la fa ile copa ya mole tanto polgala mi fo ile so ya wala volo tanto wala fa le nganga le nei o langa I tu mo fita ya mafainga ta e whenga iei mai tātou I le aso o malefu. I aso la anto mo seisi ona wha o poponga I le taimi masani I le aso a tai au pe a tātou o lie le lofa ea maleanga le leifo I o le tāpa au sili ngā. Ai au nei ngalo tātou tala I vei whanua I le tāu le lua I le awa o linei. Ia awa lava ia le afo. Sila fi fo le tunu I mea lo tupu mea le atupu ia marisi fo vaenga ono tula I mai I le lumanai. When you shake her, I'll bring you some more. Lower, lower, boy, brush your shit, boy. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tasili Mai, Batolo. Radio Samoa.
Super Mani na le soya vania tolo le rivango la woli lo me fayanga fatunga ya mayanga lo mana tenari tutua ina woto se fulu tasi minute o lo tutoyo na tale o le tula e lua e le fo i vango la woli ya o le so lulu aso fulu tolu ne o masina o november lua afi lua fa o nisi de monta to fa se silanga le tono mai lo fiso le radio Samoa wa la vai lo lo si le fia ya ma lo wi lo fo inisi o fa mo moe fa tono wina ile fa unga o le dei fo i vaiaso Palinga mua mai le team No Excuse Zumba. Talo fa Samoa, ma de tua le tanto Zumba ale team No Excuse ia so tofi e pe ora masiriai i le OMAC po le Otara Music Arts Centre i le tolanga whatangi Otara i le afo le ono i le fiafi e le se tongi o le nei Zumba sumai tanto fia ma whamalo stino whatasi a wale tanto sui fuamano noina e maua le tanto team No Excuse i le tuatusi o le ono pa se lau Alexander Crescent i Otara. O le ono pa se lau Alexander Crescent e ina i Otara. O le tusi o le vau filifili ma le songa. Awani ngano sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga o le vau filifili. E mawai whaalupenga o Samoa i se sifo tutuila mamarua o risi o talatu o Samoa o ala ngā upu o le matawha ioi o le matai le whainga o whaalewalawe pe o whaai puiponga ma liu o le osi o singa o ainga whesila whainga o paolo o sei whaaloalo whaaranginga o e kaile sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e fitu se fulu tālalo na tau na o le official radio Samoa i le tolu pā tolu ono Hobo Avenue Manukau e maua tuwai ia saulominga. Morisi whaamatalanga, whaasotai mai le tātou ofisa i teimi whainga luenga i le lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu. Pētanga iane i le tātou pengata wha i langi, tā i lalo le shopradio.samoa.co.nz. shopradio.samoa.co.nz e whai mai ai sau oka whaafutai. O le sia tātou wha silanga mō suli ma whioi o le ainga sa se mua e vai ngalu i le pā. I le watele ma le whaaloalo i tawai e talo o tuai la o topa ia ma le mabalu o le awhaia le fono o le tātou ainga i le aso se fulu ma le ono o le masina nei o November lua awhia lua wha. I le itulai se fulu lua i le awauli i le tuatusi o le fitu Lincoln Road i Henderson. E tālo sanga tuai e mana o mialo tātou awai whatasi, ona o se mata uputaua e fia tala noa iailo tātou ainga, whaamalamole, whaafsotai mai i ale numera o le olua tasi i va o lima ono. Olua tasi i va o lima ono mō nisi whaamtalanga whaamtai. O lo se nia e se mua momoe ma se mua whantu. Malai tātou silanga mulimut. Tau sala mapu i whangalele ma tamai tai sa Monike. Samoela turu pele o tātou to ai tau nuu i le whai ui unga o le reitu sanga ma o tātou iei foi i taimi o aso fia ma whainga me alofa. O tūwhat si ai e le 4SJC valu mauso ma lisi wha peale ka akia mai group. Le tau sala fundraiser mo le tātou whainga me alofa o le nei tausanga mō ta māmatina mātutua i mapu i whangalele. Whapea ngā luenga tamai te sa Monike i Aukilani, whapea sa moa matonga. O le awha tonu ina le nei whamoe moe le asfri le nei asa se fulu lima o le nei lava masina o November i lei tulai ono i le fiafi. E mawhaiona whaatino sau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahuhu ma le taulanga whaatau i Mangele. E ta tala fo i le avaroa e whaatino ai sau siva Samoa i le tātou fundraiser i le whale Samoa i Mangele i le aso whareile. Whaau te tele le langolango Samoa ma whaamaruia le tua i lau foai. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Ovalu se lau o tasi ono. Po o numera masani i Aukilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha. Po le lua fitu ono, fitu iwa, valu wha.
Ya, o nisi nao tātou whaasilsilanga leo tonu mai lau fisa o le Radio Samoa i le rifo i vaenga o le a wauli a wala wale longa pui ali i o lau taupa ia ma lo o tau mamalu. Tasi limo i votu, amo. What you done, my baby.
Fianga i le rivang o le uli mai Wainoma DJ 651. Ina o tui se fulse ko reo na tale o le tulai lua. Tala i vai whanua mai se uli malau le iwi leo sa uli bai. So fongo e fa tala fa tu tapo inga le tunu fa fongo mo se sine wa inga tala ya wa fo ilo tapo inga le ni tula le uli tala tumua fa ma vai ake bi ko Canterbury ono fainga fa la tu sa wanga la puta ia fe lo tu sia wa ma lo fa tasi le nga ya tu toya se tu pla ai le be velo ke lope talonga sa mo ma vanwatu sa uni mo talong fe feu in sila ila soka e fa fongo ia fa lo telino ni tala. Or Archbishop of Canterbury, Archbishop of Canterbury, Justin Welby, the face of Sydney or Ecclesia Anglicani, or Fama by Marfa no I less so. We Faria and Natalie Fay on the Tuesday in Motino, so Engalay Fay to English, one as Tanga Sangalue, Maloto Malia to Pinga, Tanga Kirishano, if I came to Martin Fun, I think Joseph Fulmus for Tosan Obai. Welby, a state type Falangang or it is all Varsima Lima Million or Tanga Anglicani. Ilo lang ya to. Wa fita yai matapang ai fa mamai. Taloi sa lipo til vastor wai. Sa mawai e na tele faya ni nga yo inga tala fe nga ye taufi ai. Se tanga ka pito sino na faro la isa wanga ina te faya ale kalisia. Ila na tusi fa mamai sa fa ali ai Welby. E te tau lava na ye telia na matafa yo i mo tanga ta to tasi male kalisia. Ila fa mamai. Ono lele eo se nga yo inga sa ye faya ina isa wanga matanga. Tai tau kino ai ni na yasto mo vai tunei. Tai toi la ngona ai ona whaalo ngona masiasi ona o le manu pui pui o le Kalesia Engelani. O ake pe ko po York o Stephen Cottrell le whai whiau whaatulanga ina lona lua le Kalesia o e whaalia. O le wha maavanga Welby o se mea sao ma le tonu e aon whaia. O Welby ona se malavatosanga o wha maavaya talo na wha matule li poti tuma oti ale making report. Le sa tusi sao ele lima i a teia i whai tionga. Ilona ngafai matua inga sa wanga talu mai le afe bisalau fix fulu. Sa tusi ai le lipoti o John Smythe o Seloia Peritania. Sa ia sa wa ina le sile marselau o tamaiti matamtalevo. Ini sa wanga matautia o le whaolima ma mionga whaolungari. Ili sile marfas to sanga. Ka wa ile lipoti sa sasa ina Smythe. Ian isi o tamaiti leo o tulava ile valu selau sasa isi sasa ofe. Ma ave ia ngā pekinyo kamaiti pepe e to ai o lato manua. Ona ia to e fusi leo tamaiti sa e sataina inisio taimi e ka kisi ai o lato ua e po patua. O le ali lo ia sa ave mata i te fono le palabra tonga ale ai Werney Trust le sa fatu peine e tola o pinga Kerisiano i Dorset Engelani. Ba webi sa nga lue o se ofiso de no fanga o no futumau ai le fauina e ave mo fai au. Sa fa so er para mia Christopher Lutzen e fa matalanga o le la talunanga i le telefoni mal presidente Filio America Donald Trump. Le sa fa ilo ai e tato tala i la so rafi. O le talunanga sa tuai ona fai le talunanga mar por kala me mono reporter le Johnny Sila i tai ona rafi. Ai o le so sa i fa so ai le talunanga Mike Hoskins o le Joel News Talk CB. Na e fa ria o se talunanga ma fana toi a noa. E pe ona kava ai mea uma mai whake na inga whawa malo mali ta'alonga ka ngā polo mamao pole golf. Whari election, o le manato Trump ia ni sila mali lato whai ngā malo. Elele kele. Tā ia whaamao ni ai fo ia whaatinonga fo o tau i mo tangata sa whaola tia mai sa wanga. I tau singa na malo mai Kalesia. O le a whaata o te o ngā tondo le rua whemare lo fulima. O whaale leinga. Sa mafuri ai whaato e sanga na malo i le astronafi i le parlemene. O mai alava na tau kino e laksini e leisi tausi male 2 miliona tala i ngā sistenga i wha mautunga o mā lienga o e nei. Sa longo fo e laksini i a Hoskins, o ngā ruru e malo i se bave e iai, i nei e whaatino i whaatinonga fau o whaale lenga. Ma le tue wha sao sa oino mea, se sa whai. O sa uni e leo leo e wha malo si e le tapu mo pine a kengi e wa ai e no whaanga whai tele e pe on whaari ai e le si kom sino leo leo. O le tula fono to e teu mo kengi kang legislation amendment bill. O le a whamaro si ala suru tasio November. Leo le ave ai matso tula fono i le wa i opine kengi no whanga whai tele. Whaari enso i kom sino leo Paul Passion.
E ono masino talo na ngaru lue mai leo i tua mo tapen penanga. Tai ta wai fitu mal fitu ia leo ngaru lue fa pito mo kengi ai e lango ina le si lua smale limo tanta fai ngaru nga i official kengi ia tu ile tunu wow ile ta ia leo ngaru nga il fa pe feo na fa maro si ele tapu opinia kengi. Ele tolu masino o tona i ta pa ia pa tau sela o fono tanga leo ma kengi ma kulupo tanta lau tele i fe so tainga. I mea ea ona no fauta ia ili taimi o la wha marosi ai le tula fono. E whai tau wafe mawheo au longo o la sota te ale hiko i a maori e peo le te ea le tula fono tau wha ofi ma ta au pasi sili. O le whea ngai ngana waitangi le Treaty Principles Bill. Ma ai inga whatino le malo e a pia tangta maori. Ta kolosia le alau papatele i North Hapa i le kai au nei. O le savali te savali ere motu atoa i mātunei. Ma o ier fa mo le atu no mo fono de parliament Wellington le solu on na vai ato. Sa mo atu fautu ina tanga feo ina ia pai fu ngo feo ina. Ele kolosia la lo papa ele sa vari tele. O le solo na tolu le nei o le fa mo tere maori. Ile mai ai no kolosia la lo papa sa fa tesa tu ilo sa vari no fanga o ka ubei ma le Bastion Point. Ele ia nga atu I hu matau. Ile o nei ma piai mo pona nei il marae ale rangiriri paha. Oni sola usava vali o la fa wo no foi pele marae mo tu nei matu ai fa wo watu savavi I Wellington. Ile konfronisi swing o le tau o suia I Azerbaijan. Wa fari ai fa ilo tisia o malo fatasi Antonio Guterres. Wa nga ia tu dele lo langi toi toi mo to e fa kapula ai le siti o le velo e ile te lope li tasi te simalelima tiri Celsius. Salongo e Guterres ita I fa pea. O le ruafe ma le rufu fa. O se tau sanga pito sili atu leo na matau tia. Le fata mai o ye o na swing o le tau. Ma fa ma wina I se aso. Ma le masino pito sili atu leo o na bebela. Ma ua ngai atu nei foi. E vea ma se tau sanga. E pito sili atu o na bebela. O le efu o na tanga o ilo le COP rufu riva. O fai ngoi nai o le fono tanga malo a fatasi o fatupenga. Pari e Guterres, o atu nau te wati ai, o nau e whai ani whatinonga, ai e lema whai o nanga whatiaina. O le melea, o le sao fia I whatupenga o le tau, o mo mia ina e whawhai ngofi ai. Ma e ta uai o atu no mau oloa o mafu ai whapi tauli, ai o atu no mazitiva o safai. Pari e Guterres, o le whatapula o le si tia o le bebelo le ea, le ke lope le tasi te smalilima keri Celsius, e te tawai le lolangi o na tipi lalo kasa ona e whamatu I le kelope I le iwa pasene I te usanga te tasi. Ia taro talonga o Samoa ma manuatu o tau whailoa o le whaasolonga I lua ma le tolu o talonga al pulupi o le tamarasanga sokari a le Oceana e qualify ai mo le tamarasanga li pulolangi ni sila le whaunga le vaso nei o le afe seu. O ne au e lua o iei nei Hamilton e tapenai mo la talonga ma tahiti ma li sila I le aso foraile. O au elua e pito ilunga ma ile kulupu o le ata alo ma au elua e pito ilunga ma kulupu a I ta alo ngai loi au e sue champinipo semi-finals e le masino mate o le roa whamare rufulima a o ta withi e au mose a vanoe a o iei tamarasanga I porololangi o le whaia o ngā whaurulu o Samoa Chase Ibrahima ta ia au ina mai le to ono tama fau tamata alo fau ia au sauni atu moana ta alo ngā whewelu o matahiti manisila Samoa ta alo matahiti le malaya le FMG Stadium I Hamilton I le aso foroile. Tu so tuai male ta alo ngā male o White New Zealand le malaya le Go Medium Stadium I au kilani I le pola so fua. O se tasi o wingi longo amo mo le rolangi le kapi David Campisi Australia. O fai tau sanga o ilo tele I le tau fio ana fai tonga tu sao. I le tūlanga le manuia e ta alo le ratu au pape ma fai a onga. Ai o le manu malo ma te ino le Wallabies ia e ngalani le whaunga le vai asu tuike han pasu lua tau sorfetu. Se te mo more o manu malo ele e ngalani tono le iwa tau sanga. Ai o le whatua whaalua ia I fwile o le manu malo ele rosa mumu I talo whai tau di ese pur male lua. Te manu malo sa fifia tele I mai a longo I le vai tala a le Planet Rugby ua fuli nei le tuli manu a Australia I le manu malo ma si ta alo ele fefefe. No sa fapi toyo na ave se fani en enga Campisi ni so tamata alo e fie malo sa mo Australia luka ma stala kaya loto ma le soa kapiteni Alan Alala toa sa suia te tono le afalu na lua si tulanga sa tele si suinga sa fa solo ai ta longa a e tasel tama sa tu sa o yailo na lima
Joseph au kusa swali. Le sa ia falia ile sao le tu singa le tu stala ya Alex Spink. Ile fetau le tongino le kapia Australia se vanga petele mo le tau le tele vo lusu ka sanga. Faria campisi o ta alo so swali mali jalo sa mo ya len ikitau e matua mata ina tele mata le melean. Wa fia tele falia ma wali liu ne tu manu mole wallabies. O se tamata alo la kapi se kalapu itanit no fa malolo mai te alo ila no fa au falina mai leo fa au fa sa ile tunu. O fa sa ko mito tu la foto la kapi ni sila ia Colin Wilkinson Valentine mo fa to sanga. O no sa fi sa fa tua tu sia tu ya teia. Ta fa sala veia l'ufficio di tutti ya February tu sanei. Ma wai e ai fa la fa sa ina o le Glen Putro ma le Tam Oxyfen. O Wilkinson Palantine, ito alo morkala pula kapila, ito nidin blue shirts, ito sa rei. Kaya ito tino na fata wino na fuala o fasaina o le Glen Putro, asa ya fasitia na fata wino o Tam Oxyfen. Asa faya na faya ungan komiti sa ya solia tula pono te fuala o fasaina, o fasaina ay mo na fata usanga ma ito ito alo ay, ita alo nga uma o ya fuala awe matuay fasaina lava, ita alo nga uma o no fuala au fauso maso. Ia tala nal na yaso, ia pile mo tanta umam, soi foia. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Atianga, Tefeia Wanga, Rasta, Mawalo Lunga. Ua adelo ua so malolo, se ikau faasa o sao. Se iyo ukalia kumua kele siya ilo anti malanga ulo. Faalongo mai na kianga, te faaleleila ulo faisaka. O ke fo iya ulo faa ulai oi malaupanga. Vai mai o ia ole sifi, anga fasingei o ela ulo o miti. Kau faa ke i o e ile paelo vai a ole fo i ua koi fai. Ma ai au kanga onge faa puku wangi se kingi kalonge. O ke kau ulo faa si mau vai malou oke. Hi ha ha, wavevela ukokonga. Kalu oi kelesia makianga wafia foki ululusia. Hi ha, wavevela ukokonga. Kalu oi kelesia makianga wafia foki ululusia.
Mani o le pai Joe fai lua toi tali mai pi tone ia lu siama lona tina. Ile ni fo ivaenga o lea wauli na ua fia. O lea ua sfululima minute. O te ene le Julai lua i o tau fo na sa uni ma tāpira pena. Ea lau sa a walo wanga i anto piki le whana waonga. I le tu uai o aonga le rea wauli. Mala mai ai fo i o suenga. Nisi o whanau o le ia i le senga sfulutasi sfulua. Ea male se fulu male to. Io. Le lo pena umalan su engal se fulu male lua ropo ti fanga. Ala inte fiu fa tali mai le fale. Ala se ale me la to fa o isi au tama. Ile ni fo ia woni ia e so ia. O me la vo o pisi to mai ti le ni fo i venta. Ia na sa wei fo o le to ina male ma tu ina so o i pene e se me va benga. Okay. Vam te antu le sunga ia se uli malau leifi mo anta tu telefo e pe e fa fonga ti e lon na to e au antu i le tu lai lua i la wo le dei ola antu mo se fa poponga i le tu lai tasi i le wo li anta hau ma to la tala le fa ia tu e se taimi o le wo li dei o le na i le fa la ve na fitu ai ai ia se ta vale masino fuafi po se train i nai Hamiltone o le la wo fa mauni mai le lipoti le rivaingo la wo e to a tonu i la to o le ana mali li wai i le whaale la vele au pe o na tūle mai lea pe tu sao le a fo le whaale ana li puti ai i le kolosi i nai Peach Grove Road i Hamiltone o le wha mai e to lua nisi tangata o le na au na tu i le whale mai i nai Waikato e a ma o lo tau fiai i ni manu anga tu ngā o lo o waiai foi i le su enga i pe o le whaanga solo i le taimile dei e sa ili ai i le mafu anga tonu na la yona feto ai le ta vale lea male no fo afi i le tai au po le vavea ona leila i nai Waikato po o Hamiltone fa mi se le ngo le tua i ainga wo mai masani ia ona o nei foi fa lave e pe ona tula i mai i le nei vai tau lo fai ai longa na yesi sina mafofowina o le fa pelea ona motusia le mafutanga i se fa la le tai au po e ha le futuanga le pe o tu ina to le tanto wala leo mai la le tai au se ia o la le po ia tau tuana ma o le avuta vale ia tau tuana ma o lo wola ma so i fu o la pasis o nai yo au e le o i se sila ia ai fu ilante e o so fa fo se i me se si tava nai ma fuai ona la vevea ma amlu alia mai oi lava ina ma wai so i fo nisi i lunga o antanto wala te tele e le so na wala u te fata e na tau so mai ala lu finela titi e man te o fo ile le fale olo wa le anga masani ana mene o tamiti e te tau anu no i se mea e au so mai lo fo i fa mai e fiat ya na ma fi na wa yale mo fo ya tu enofo ya ona no fo la ia le no fo mal fa ali ma le fi tele fa fi fa kari ko ngalo lo ko il fo lo ko sa o te fa taila e ui ele i tupu se fa la vela aina toe la tupu le fa la vela ila walunga na no one way il fo lo io e ile wala i le mantopitonu e manga fa ele tutu fa tasila ia manga e lua i au tafa o le awala tu so le si manga e pito mai a le si manga pe a male lima mita e se ia wala i lua i au tafa o la laute i musika kwa uia mo masawa ko ke anu le fale olo a wo te ila sole o te ila wala wo tu lava i le manga falo i le awala no na lua sole ai kolosi mai lo male tava io kolosi mai ale tava le o vai atu soli ai mai ka fir ka valele sa mai o ku wa ko ma o ka ofi ia wa ka fai wa ka fai se ni tava a ka valele una le o la ai alu le ya lan tava le pe ya le se mena tu ia wo tu wo ku ngi ka valele fa pe o ile i fa fe tai fa fe kai o lenga fa ile o filinga e ku le fa le la titile a wa o teilo ia po le ale malo si o le taufi e fikia i lunga le tamititi ona o le tu fa fo se i o le tavale le na o walwa ai le o ngamba fua o lai lima sfur kilomika la wat o le mele o le sa wali e se tilo i au tafa ai alu male ato oka
o va pela o ma fa o wa e afungi o le a ka kuringi o toi ma fa pa pe si o le a ma I mau ko I fu ma lo kaia a lo ke kope o lo ke sa we moala o va o le dai o le stone yo ya tonu na tupu fuse me va pena ya toi o le me pito silio na fa to ye ele ai se sina a fia se soifua ia pe la vea antu I fu ma stava ai e ye me fa pe tupu I longa tele e te ta wai ona tātou mantala. O le si mafuanga, wa ma le toi mafutai ma le sunga le li sa tini, le tō whai a tumarwao siki a shu. Ia wauli o sferile te tasi. Ai, o le si mafuanga le la vivea I o tāwale lunga o tātou wala te tele. O le tūlanga fo I lele o le lava o le manolo. Le lava o le moe. E tō tele antu tangata maali liuma a fie I whaalava lava tō tāwale lunga o la te tele. Ona o le lava o le moe ma le manolo. E sili e tūle whainu mera o tangata la vea I le lava le manolo na I lo tangata e wha asua ava. Ma la vea ma mali li wailungo tātou o le tele tono ni sila. Wha maunga na e pi o na tā ua mai. E le mtanga luenga leo whemalanga inga. Ia a whaila o na I te le lava le ni iau. O lo nowi. E tangna whaisau fuafuanga. O le la e sa uni talo e piki le whana wao. E le upu wha Britania, wha upu wha Britania ta o le power nap. Po sing ka mai mo ingia fo ile mo sina se fulu minute. E ke koe ala mai lunga pe ia wa a ko le lua so la ke moi. A whaila na te mafuta mo ile ni vaengo la wuli wa isa uni a te alo e piki le whana wa onga a o nai te le la va. Ia pe o iei fo se me o le siname. E kusa o la e kura kwa wari. Ai e se ale me la e alu iei lo ma fau fau. E va pena vole mena tupu ya o le sia fief. Ua makwa o van le lava. Ia o lala pi o tau whatimtiu. Ua o ke me milo a kulo. Ai e osor ka malo o malanga prem. O lai toso pe umala vo se pepe lai toso tuilana. Mole melo tavale pepe foile. Io, a vaile va veola o kura kaufi. Mo vala awonti. Mali ia rolo. Ia ona o le kele o le mela alu i lo tama faufa. E ke ia kusa e kusa o la ke pupula ko I lungo la wala ai ma kwa I se le mela I lo ma fofa ia fa mai singa me mo ka ko ma fofa o zonga ma fofa lo lo ko ke ina de te o tu puse pe fer le foto a suru ia la so fonde o le tup we o le masing na se kanal masing ia e sa o kanal lo mo ko fi lo mo ko omi ngale sa wai fa fole o le disiki usa sang fa foli si ki o le kusi melu insufficient funds ai ela malva nga wa ku kolele wa makwa ko mumu wa ile itia e fa yakulo I merko inga nga so malo mako excuse me what happened ai fa melkana lo po wa se fu wa nga wa nga li siki le wa so mai you know it's my cat it's my cat. Yeah. I feel good. What happened to your cat? It's my cat. My cat is dead line. O le vetu au lele ma le vetu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanua o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina atoa Novema ma mawailoa wanoe te manumalo ai whailonga tupe e whasifuru tāna au saunia mo ana paanga e luasifuru whailonga mo Samoa luasifuru fo I whailonga mo tātou I New Zealand e se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whabitoa nao le lima tāna pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app e whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whabe ai o lo awano fo I le tātou direct transfer e ti posi mai ai lau tupe le tātou
account ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni ma whaatino ele la whaina o lau tupe ai inga whaapetoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai mo li maisi au nanga I Samoa o lo ma whaina whaatino o le tātu au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātu ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe pe whaonga le tātu app po le direct transfer e whaasawa I lo taimi ai mo se wa tangata fo I le pensini Pacific Easy o la paanga mo tupe whaamo moli Samoa. Masala ua e vaai I whale fō mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima I Vakuru amo. It's not about the present, it's not about the food, and it's about the family time, and that is Christmas time. And I'm a lover, beautiful time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all of my beauty Samoana. And I'm a lover, time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. At Christmas time we celebrate the birth of the Son of God to come to earth. Our Savior Lord, only one Messiah, the King of Kings who lift us higher. Ya pepe se pir Italia, oh yeah. Ole tupula balena ya balo. And nami lava. Beautiful time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. And nami lava. Time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. Esa AI ilenga ulai mai singa kombo. See le fun umang. Everybody say hey hey ho. That is Christmas is here. Samo uma ifia. Oh my God, upa pakia le fun mai ole ka komisia. Party time say che che. Fama uma everything. Bring your loved ones and another one. We're having a lot of fun. Yes, I kala mai la usikas. Lele kwa fa fia o kamai. Pacific la malo au kas. Wow, dia mai likim simat. Fafilo ayek kile ni wi. Let me hear you say cheer. I'll be waiting for Christmas tea. Can't you hear the sleigh bells ringing? Can't you hear the children singing? Reindeer are so high, and that is Christmas time. And nami lava. Beautiful time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana.
Kanga ola ni vai ngona woli mai le Pacific Love Band malabese Merry Christmas Samoa ioi. O ka koula wa early Christmas e kasi ele aso. Si o foi le masino te se ma pe tanto wolia yona makwa pum fa ba o ale on tanto pese. Ya ma fa fianga foi mo le alwantu ile Christmas fa talavantu le usu ya fish. Ma no alinta fa o le ya solulu o ma no nga loe. Alo sina ati au sange siosi e langa tofo i lea o aile si le fantasi mai lunga i haui le a taua i oe ia lena ma lo fa tele ma to mai fale tulu a perise ia sina leo al wantu ia te uto umala vale ma to mai lunga o le tanto a Facebook i lunga le YouTube alo sina ati alo wantu ia fa te ia musamala ai ngai nai melepone efa le lutelu ya anto ai mo to mala vole ma to mo ilunga na ma lo ya to le on sa i ma lo le fa ma lo si pe ona uta ustimi wasona ole so nafi le na fa to no inai ya le fa la no la longa le fa nga ma lo ni sila po le fa to isenga alo ia i tangata on to le lua sin la wafi i to tono ni sila ole ma to ante le ole fa no mera e pe ona ia le population fo ile lo tanto sa mo tono New Zealand ato e fa pena uma fo no mirale o ila to lea sa afia onisi ua mali liu onisi o lo so i fu mai pe na afia i sa wanga o le tino ato ai male mafo fa o fainga a inga fa malosi i aso ua mavai ma to sanga ua mavai i to tonu o le vainga o ta o le state care ya o a onga no futu ma wala malo fa a pe fo ma onga no futu ma anisi o e kale sia le ana fa ye le su enga o le Royal Commission of Inquiry e fa te tau le i neisa wanga ya e mi se fo ya fianga na afia ila to o le sa fo yang pe ona uta wa ila woli e ye ni se ila to ye sa vem fa ya onga ba pula onga wala to yo ina o la to wa to inga ya ma onisi ua fa salaina fa fale pui ile taimine ya ele uma o la ai fa solo a ile sa ile linga foile ya ma va ai pe o toi soi fo mai pe ila to le sa fa ye nei tu manga ma tanga inai fa na fo o le sa la to va ai oi o te talo sia ele o toi tupu mai le me ile taimine ya ua o le wasa iluma le tomai ele ngata fo ilea ua matua ma malu tu la fono i lima ta ina ile puipuinga o mea nei o whanau. Ai iwa la mele mena tupo na fia o la unga whaanto e se ia le li pāle mia ia Chris Luxon. E yeise tangata, o le ena oso whaala vantua i tonu o le mauta fono o New Zealand. Ia po le pāle mene o New Zealand. Whai mai o lana te te. Ia o le fsili tau. O le asturanga o iai. Ia le puipuinga ma le saunga le mu. O ila tō. O lea e ngā lulu e tutonu o le whainga māloa New Zealand. Ia wha pēr fo ima le i tuangai. I o ile no whanga lea mata ua. O le beehive. Ia, po o lea fu. No whanga. Ia o lo ngā lulu e ila to umalawa. O lo i tutonu o le māloa ile temine. Thank you, Mr. Speaker. Nā kura morehau, kua ngāro haere atu rā. Nā kura morehau e whakawhaiti nei. Kei ngā rangatira, tēnā koutou katoa. I'd like to welcome you all here today in what is a significant, sorrowful, but a very important day for you and for all of New Zealand. I would also like to acknowledge all of those that are watching and listening in all around the country. I know that this day has been a long time coming. Mr. Prime Minister, it is your friend and brother, Carl. Out he goes. Sir, I want to acknowledge you, sir. Leave the house that now. You have been chosen Leave as the man to deliver the healing. Leave the gallery now. To get the healing, we need Jesus Christ back in this parliament. No, come. How can we heal without Jesus Christ back in this parliament and the founding faith Goodbye. of this nation, Christianity? So, sir, I ask you, sir, as a survivor and someone who has overcome, sir, Please remove the gentleman from the gallery. who has kicked Jesus Christ. Where are the police and why aren't they here? Back to where he belongs, sir. Make New Zealand great, sir.
sir. I respect you, sir. Thank you, Mr. Prime Minister. And I thank everybody here today. Good. On your way. Thank you, sir. Thank you, Mr. Speaker. Make New Zealand great. Goodbye. Make New Zealand whole again. And to Pāti Māori, stop the division. Stop the division, Pāti Māori. Stop the division. To my family and to Pāti Māori, stop the On you division. go. We are On you one go. New Zealand. We are one New Zealand. Might I express to everyone in the gallery our disappointment that your day has begun with such an unacceptable interruption. You know that you come here with goodwill, having put up with so much in your lives and how important today is. Accordingly, I'll ask the Right Honourable Prime Minister to begin his contribution once again. Well, I would like to welcome you all here today, as I said, in what is a significant, sorrowful, but very important day for you and for our country. Today I stand before you as the representative of not only this government, but of all the governments that have gone before us to offer a formal and unreserved apology for the abuse that you suffered while in state care, churches and other faith-based places. Yeah, Linda. O le na tafa pe fu te te le se mena tupu na fi le la unga le le pa le mia. Ai o le te e pe ona fa alia. A tonu e le o le no fanga le ta wona fa ai I so ia te mai fa silangona. Te ilo ia te o e so wa filanga. A o le a fu I sa fa funga anga le riva ngo le a wu. E le o manino le le mai. Bo le a tonu ale me le te e le suile. Le na tuli I fa fo e le funga fitala yo le mota. A o wha ngā solo mai ei le la unga wha to isi. A le li pāle mio New Zealand I le a wauli ana nafi. E pila wana tā ua. E le tai tai na ofi o tangata I e lu se la wafele nā whaina. E le tai tai. Na o nei tangata o lena mawhai o na ofi I to tonu o le maunta fono le pāle mio New Zealand. Lena mawhai o na awai le aso nafi. O nisi o lena awina tu tonu ni o la tau fina ngalo. E a tusia. Ai te ilo ia te pola so longa ye le mata pe ona tu le mai I le anta pe ona mata mata tu ile na isilsila I fo ia pe afo ona te mai mo mai lunga o Facebook po le YouTube wala ilo ele fonga tala ile monta po le ale me ole afa sili mo mo o fe me o ye le ole ia o te ilo ilo vo ile ole iskan ka o sofa la va fa pe ia lo silingi ai ia le saunga le mo ia male malu pui pui ai afa pe tumo I vo I leo yo. Ia longo winga I se me vo I leo no afa ina antu me se soi fu o stangat. Pe afa pe ola ye ma leo I le atin. E ai ia le tin. Mo so se mela. E tupu fu I me I me ka ko. Tangata sa mo. Yo, ma tangata o isi antu. E kusa o se fa mo e la wa ma na ia le. Ai fu mo le kanga ka fu I le o so fa lava. Lea le ona tupu le vevesi. O le laki la wa le te wha longa tu ili o me lunga se anta o le suile. Ai fefe e pe anga wha pe o se wha lave lea se sui. I se wha moe o lo fai. Alo tātu o tunu, so le kā lo fai. O le laki o kokong o le maunta fono o le pane meni o New Zealand. Le kupu e le mele. Ai fefe e pe anga kupu mai kokong o se mau ka fonga o kako. Ka fiona I po le se me ua o ia. Ile nei teng. Ia, le ngā, o le an tanto wo I nisi o whaasalonga whaapisi nisi nei. Ia, ona wantu e le masta tau pisi. Ai e le tala leo foto sau I lunga I le so. O le li I sa whaapea lea ona wantu e suelo na a whawhine. Eoi, o lona a whawhine o le mta upu le sa tūla I mai. I le lua tausanga ua tuana I antu. Ma o le a whafonga I ai. Wa lewa na umana wha amsidonga, peitai. O le unga o le wha amsidonga a pili. I le ngā yoinga sa whaia le neita ma. Ina ua I anu atu. Ma tausa I lia. Ia lona a whawhine I nā I le paka. Ai sa iei ma se ta ma e ono sifuru tausanga le matua.
ia masa tupu i le whaalawala. O le ale whaalawalawe, o le ai whaafunga i stimi le untoe mama, o le untoe lusful minuto na tale o le to. Lo soifua maloloina o lo i o lava a ao. Por kala me fauta soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tula iwa i le pō a winati ia te oe whaalolonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia i ma le Radio Samoa. Talofa Samoa, o Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu whitulua tolu o. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. I le ovar se lau fitu whawha lua fitu. Ovar se lau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ai lea mawhai na ngalo oe Samoa le pe.
whakamali o le tumitai Marina Davis i le rewhaingola woli teine o le ele i rau atoe se fuluwha ma la whamiru John Tyler o le July tolu telefon le ngara Peritania ma tala i ta longa o le ai whaafunga i le tau le tolu i le au le dei ai o le tātou tala lea i le unga o le whaamsidonga o apili e li sino vainga le na o na fiu whaasa o tulawa ele o le afino o le tama le ana mafuai o na ia wha o lima i se tama i se paka i le lua tau sanga taluai o le sa i linga o lona tali ai aluantu i nā i le paka ma ia wha apea ai o le ana tau mawhai le tama mai le anturu o intia e whai e se tūlanga le maalufia e ono sfuru tau sanga o le ni tama o le mea la sa tupu sa wha apea lea ona wha asalaina le tama lea i le lua tau sanga i le whale pui pui. I lona whasiotia leo se tama, i epo o se tangata na te le masanie. I se paka, ina ua ia whaapeane, pe whaapea i fu ia te ia lapa. O lea sa tau mawhaile tama e ono se fulu tau sanga le mai le tunu o intia. E ave i se a whaamano si lona antali, mai le paka lea e ta whawai. Pita ila o lena whaasalaina i tau sanga na e lua. O lewa maua maile unga o le whaamsidonga lea o apili. Ma ua sui ai nei. Ea ma le whai unga e peo na tātia mai ele ma tā umpule nei. O le rima tā upusa tūlai mai. I le lua tausanga tanuai. O le suinga la le waie. Whai mai. I le whaamsidonga o apili. O le li o Jaden Carl. O le awha pēr lea o na whaasalina. I le home detention, whaasalaina i lona lava whale, i le se fulu ma le tasi masina, a ua le lua tausanga, e pei o na iai le whai unga mua o lea whaa masidonga. Ea ma o le apili pe o na tā ua mai, o lea sa whasiuti ai se tama, e sua whaia mewa sing, e ono se fulu tausanga lona matua, ina ua tui e le li o Jaden, ma wha pele o na palasia tua i lano, mama liwa i lava oia. O le nita mama lona to lua sa malanga mai lea turu o intia. E asi mama futa, ma le la tama, o le sa whanau le la pepefo. Ia ai la o le sa aluan tusi ta malo fo ilele e sa vali ina i le paka. Ai aluan tu ai loma le tama o le antali ipo le tama i titi lea na tausue. Aluan tu tau tu stoi ina, o la iai o i le paka. Ia, mana tua fo ila mea va apengi. E iei tangata. La tau te whaia mo ia le mea leo le ave wha malo si o mene i whana mo le paka. Ia peita iani, a whai o le i ele grandchild o le tama. Ia aina tau ma whai e whaatu i lunga po le ala na ngai winga sa whai le tamititi. A le ua wha pea ai le tama o le tamititi. O le tau ma whai le tamani i ave wha malo si. Ia lona tali. Ia ta ilo iei po le aso langona iei. E whamai le whinaunga a le i tū te te. O whaisi maua lunga o le whaatulanga na fo ilele o le whaasalanga. I tausanga e lua ia peo na whaatuina. E le ali i sa whaia le whaamisinonga mua malona whai unga. E ma o nisina vaenga le na mafuai o na toi liu liu. Ma maua mai ai. Ia le afo, le unga fau le il whaamisinonga apili. Ua le whaasalaina le whale pui pui. Ia ua whaasalaina i lona lava whale. I le se fulu tasi masi. Te le discount. Te le whaapauina i lalo. O leo wha ingo masina e whaasalai. Sau wa mai le lua tausanga le whale pui pui. Sau, se fulu ma le tasi masina. E nofo wawa ai ai le whale. Wha mai le afo, tala mai whaamasino o le whaamasinonga o apili. Sa whaia i le whaai unga. I le tūlanga fo i le ua excessive. Ua whaisi mawalunga o le starting point. O le whaasalanga o le tamale na ia tu ia i le tamae ono sifuru tau sanga le matu. Pa ua i lalo mamaliwa i lava uia. Ia ma o le tūranga la le na. O lea ua sawa i lava mai le lua tau sanga. Sau pala sima le sifuru ta sima sina. Le fale pui pui. A ua nofo vawa i le fale. Ia e fua voila. I tū maanga le tamale pe o le mea ua sala momoni. Ioi. Ai wai, e tatele i whaia mua mo se mena mali wisi tangata. Ai tatele i lo fo i po ani lango na o se tangata. Na mali wai seisi tangata.
Ni te wa fea kusa kakala e ka whaapea. Ia a tonu e sala mō po le a me le a lawa. E le e tatire i o i ele nā tūlang. Ia e a whaapea o na e o i e. O le fisili. E mawhai ona te e se malo mawhawhau. O le ua maliu le tangata i antoe. O le tangata santala noa, ma fia, ma anta, ma mafuta ma le lanto ainga. A ua whaafua se ia. Ona maliu o ia. Ona o se ngā yuinga sa e whai. Whamatai te ai se malau mawhawhau, malau loto, le maliu o i o le tangata. Ia tailo i, nao anta tifanga sa masango ka makamakai. O ka wai e kufo i lele i tangata na tupu i se me whaapea. Ia, ua makwa ke le ea le suinga. O le suinga fo i lele ua a veale ava malosi. Ma vai fo fo. O le whianga iei ma mawhatianga o le mawhawhau. Tātia ia le tino o la taui, wa o le tino. La vea nei, ia o kore vanso leo ua pēlo manua. Pea wha pēo se manua miti miti. Ai o le hawhaina la o le loto le angangama le mawhawhau. Ai mai se ei lau. Ia nei a ingo i la taui. E ana leo tangata. Wa whaafua se ia o na mariu. Ioi. Ia wa ia e le i mauti noa. Kusole mea konga le ka ole ai oso. Ia mai le vo ia se matua nofo pe ava pe olo yini la ngona fa pe. Ai o te le lo fo ila i le tama. Po le a la vo le mafuang. Wa la ina ia ma solo sano ma fa pe. O le ta ma fa ile tama matua le onu sfuto sanga le matua. E ave se fa ma lo silo na tali. Mai le paka. O le skateboard park. O le no winga le imo meo la papa fa se e fo ie lungo le sima. O le nta fa o inalo na tali. O te leilo. Ma o te leilo mautino. Pe o le alenga yo inga le tama. Awanga o la ua marka malo. O le ngai se i vanga nana i man tangata mori ma. Ia po se tala fo i alo na tali. Mea o le na tama failu tama lo e ave se fa malo. Si oi. Mai ina ele paka. Ia e pe anu fe antu le teimi ua sol. E iei tangata la tu te whaia mo ia nga yo inga lea. Ai atonu ole iwa se fulu pasene pe iwa se fulu mon tupu pasene. O le tele o tama e whaia la tau whana, uma whana wala tau whana. Awa ia kusa ka mai kiki foi lele i le paka. E fia alu karango ia. E fia alu foi lele ta alo ia. E fia alu e sosoani e pe awa ia tua pau. Awa vea ila i le mingo ia ka ai le o mautino. Ia le mea la le tupu. Tasi ale tu. Pa ui fola tama. Mama umawa ilo na soifu. Ia, o le fautuanga mo tanto. Awhi o nala e alwe awita mitile paka. Si kau kua ngā mā kāku. Ioi. Uwa ai so o ai le mele. Ioi. Pea anta luantu fu ilele a mantula ta. Whana ule paka. Kusanga anga kua ora ka avale. Ka kala whai koko ai ka maiki ka momo ele paka. Ioi. O mā tuala. Kusa ora ka mā loa i le kule i le foi uti. O la wa a makanga whape lunga ke le fo. Ioi. O le tina i le si tu. O la wa a makanga kausa milanga pai. Pe luas furu minute pe awhai tu la pe tu la. O le mea ngai kupu. A le mahali e foi. Ngā umang kausam. Kong i faf. Ua pe ia o le la kou whane lai whai i anga skai. Ioi. A lei leo no aku pona le mele kupur ka me kikira i o le paka. Misi a whana. Le ta i tolu wha lima. E pe ka i lua foi kausam. A lai ngofo ngofo le ianga kou kongor ka avat. Ia le na, si na un tanti an tu o tafa. O ngā le ale ai. Ile ai. Koe wha fo i mai la kwa. Mau ke loa ngai le o au ngai an tu na te tamalele ia mai tine le. Mai le kai kia i fa fo lau pepa e ngai fo i le lau pai. Ia po lau pepa pankeki. Ia po la pisio lau keke poa. Ia, na ona tata longa tu pe ma se fo. Ule stafu nei le lau lona sa. Wa e tau nu e piki le whana wa onga. E oi. Ia wha mali uli wa kulo e piki mai. E uke ngofo umie le ka avat. Mawa i au. Mo meo whiriwhiri au lo mau kaukaringa au. Au warka ka wara wha akor ka avat. E ke wa alua. Ko kula ngā pa ora ka avat. E piki alua ku fo iwangu kiriri i le wha mana maulau ta avat. Papa e tau fono lo e afu
o fale o tau patu patu wale ila lo utino ile namu ai o te usulava male fia fia tali ilangi ai o so manuia o tale ni lava mea uma e mai le atua o tale ni lava mea uma e mai le atua te wha atu i le a onga e whai uma e tamaiti o uponga i le uli uli o si o upau ma o uwai e papala i le namu o alofi vai ma fia fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai wale au au tau mawhainga i se a o ngai a pia wai ulawa i le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o si a upeni ma si a upe a tau ato ato le ie ie la asa o iuta e tu si ai o le lafo le ie ie la asa o iuta e tu si ai o le lafo tau le fetaui i le fufusi o si o fuae ai le ai oni o se vai si o umiti a futau le ofi o sili ai ona oti si o umiti a futau le ofi o sili ai ona oti le vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo me aunga e su e ai se ava la uma lo me aunga e su e ai se ava In this update, it's been several hours since those on a hikoi protesting the Treaty Principles Bill started their journey through Auckland.
Thousands are joining the hikoi from Cape Reinga to Parliament, where it's due next Tuesday. It's caused gridlock traffic across the Harbour Bridge and through the city centre, with many now at Bastion Point. They will move on to Huntly and Waikato this afternoon. Te Pāti Māori co-leader Rawiri Waititi says the size of today's hikoi proves how many are concerned by the Treaty Principles Bill. I'm really elated, I'm really proud of the unity shown today by not only tangata whenua, but tangata tiriti, tangata moana and tauiwi standing together. Police have discovered human remains at a rural location near Tokorua in Waikato. Specialists, including search teams, are assisting. Police say identification will take some time. Parliament's Justice Committee is recommending reducing special votes. They made up nearly 21% of all votes in last year's general election and added 3 weeks to the count. Here's senior political reporter Sophie Trigger. Possible ways to reduce special votes are among the committee's 65 recommendations to the government. Options include early processing before election day and in the electorate votes were cast, on top of digital solutions like electronic counting. On-the-day enrolment became an option in 2020, but the report also recommends considering an enrolment cut-off date prior to polling day. Tech mogul and billionaire Elon Musk will lead the US's new Department of Government Efficiency. President-elect Donald Trump says the team will dismantle bureaucracy, slash regulations, cut wasteful expenditure and restructure agencies. Trump's appointed Fox News host Pete Hegseth as Secretary of Defence. That's news. In sport, keeping standards high with the end in sight is the focus for the All Blacks as they approach the final 2 tests of the year. After winning in London and Dublin, all eyes turn to Paris this weekend for the penultimate test of the year against France. Loose forward Wallace Sititi says it's incumbent on themselves to keep pushing one another. I think, we're at a sort of back end of our tour now, and, I think it's for us to stay focused and stay on task and, really show how we care about our game. Midfielder Matt Garbett is inspired by the form of All Whites teammate Chris Wood ahead of Friday night's World Cup qualifier against Vanuatu in Hamilton. Wood returns to the New Zealand camp off the back of winning the English Premier League's Player of the Month award for October. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Fatalo fato lau tala nei o le tau mo le so mane asa tai ao. Wingo le tau mo le so e matele ina o le langi mai to ulu nai uanga ile nei yaso. Peita e fa solo ina langi le tauanga yatu ile afia na nei. E fa atu pula ia le angi mai o savili mai le tu matu i sa e mai tai ao le atu nu. Fa solo ina angi mali mai ile awa oli. Bevela fa mawina mo le so e luas fulua tikiri ma le malu luas fulfitu tikiri. O le angoto le lai le afia na nei le valu minute te ai le tu lai valu. Mo le aso a tai ao to ulu vava solo ai nei timu i le tai ao a tai ao, mai angi mai savili mai le tu matu o le atunuu. Pevela fa mawina mo le aso a tai ao e lusu tolu tikiri ma lona malulu e se fulvalu tikiri. O le ao soa e le la i le tonu minute te ai le tu la e ono, ma o le angoto i fo i le iwa minute te ai le tu la e valu i le afia tai ao. Ma lau tala le nao le tau mo le so mo le aso a tai ao. Hey, hey, oh!
Levina Records man le fantung tuaya mali malapanti ya sa usavali vali su sauhan yo anga su anga new lela yo la kimu mai talo to mai ti ya mi se man tu le ya woli au de ngalo por la le chuli matanga ma fai ona fa nga ile talo fa vancha mo fa tanga lu ainga ele anto lava se 5 minute la fu anto mai New Zealand Australia America mai si anto ai tau no I telefoni maolo e fa nga le talo fa vancha e fai ile fa tau e ma fai fo ona tungi to ile cash power fa bele bilio le vai iso se taimi anga ilo ile www.pacific40.com e la fu se talo fa vancha mo lo ainga I Samoa mo disi fa mtalanga vala mai le olu atasi o Valu tolu tolu, lua tolu, pole info@pacific40.com. Awani ABC fa sala lawa tu sa on Radio Samoa le tamor sanga teto fitu al balisi Pacific 7s lua fe lo sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers I mangele ile aso tona I lua se furu tolu November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei fa moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolongo mai company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific 7 so le lua fe lusu mar farm. Aso tona I luas futolo november. I lunga le Facebook ma YouTube ale Radio Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga. I o loe whaatotonga ilo mauta. Ini tau le lei, toe anangata. E mawai moenga ngao si tutono New Zealand. Wha apea se tino fōa o le potumalo lo. Lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai. Maisi, a whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lava ngangana, e lea I fo I se tutongi.
ma la auloa le Healthline i le o valu se lau, ono tasi tasi ono. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Se fulu ma le tasi miru telu te ene le tulai tolo fa telefon tu ma tua le ngate le ole fa wa onga le tua onga ole dia woli talo to maiti wa me o tua mai la onga fa mo fu spa o tono le ta vale a wedding alone tanto programa le tuli matanga uma na tasha va e lo se temi le o toi ma mau te bringo lo va tasi mele sunga ya Prince ole casa beds and appliances iona la lai lo o te huhu ya ma tanto ina I au kilani sifo tala for Prince o ma yoe Ta lo falava uso, man via fafeta uso. Wama yoe? Well, I've been okay, Prince. Just looking outside the window, it's a bit cloudy today, a bit windy, but I'm glad it's not too cold. Of course, brother, the weather has changed, and the Villa specials has come from Casa, and that's why the weather is also changing, you know. So That's right, Prince. So what is your first hot special for this week? Of course, brother. So again, phone special is our very, very famous, very popular in the Samoans, on the Radio Samoa. So we always comes up with the latest combos and everything. So this week we have got a Samsung S24 Plus model, and on the iPhone we have got the iPhone 16 Plus. So you can buy any of this phone. You will also get the wireless earphones with any of this phone. So they both are big screen, 6.7-inch, 16 Plus iPhone and the Samsung S24 Plus. And the special price for this week for the Radio Samoa is $23 per week. So you can get any of this phone in $23 per week. And plus, don't forget, when we always put you the Samoan Bible, Samoan to Sipaya in Samoan language, if you need it. So you have to request us, and we can always do that for you. That's right, Prince ole tātou whaamtomo mua ole ia tātou telefoni whiawhai oe po le Samsung S24 Plus ia po le Apple iPhone 16 e maua fua tuai ma wireless earphones o le pa'u whaapitoa le tau le riva asona o le luas fulutolu tāla whiwhiri oe le S24 le Samsung S24 Plus. Ia po le iPhone 16 Plus tamaia. E whai asi lau te tele wai lau tele o tātou lima ia whai I tauwanga sa veo. E mawhai o le tui e tonu, ia male tu sipa ia le ngana Samoa pe a e whirangalo. Iai, second special, Prince? Yep, second special so Lua Fapitua. It's the Lounge Suite special. So we have got corner black leather recliner lounge suite, which is a lazy boy, and it's very comfortable, spacious, and the price is only $23 per week. So that's a 3-seater, 1-seater, and the 1-seater. So this lounge suite also have the wireless phone charging dock, LED lights, and the storage on the lounge suite. So these are all the new features with the lights, storage you have at the bottom of the lounge. You can store your stuff, and wireless phone charging. You don't need any wire to charge your phone there. And it's a black color, also comes in the brown and the fabric. So it's the $26 per week for this corner black leather recliner lounge suite. And it also comes in 3-2-1. That's the black leather as well. And for the first 5 customers who come and buy this corner lounge suite, they will also get the free coffee table with the lounge suite. So that's the deal, hot Vevela deal for the Radio Samoa this week. That's right, Prince Olfa Tolo na lua ole we ile tanto sitting for le mole potu malo lo ole lounge suite special. Ole no for mole tuli manual potu malo lo corner black leather recliner lounge. Lona winga o le tuainga na fole kava ele leather. Io e makaukia le lanu riuri mantango fie. E loa tui ma lazy boys. Io e oka e matua fitou le leia mo oe. Ia ma lau mauta ia po lau lawa. Na o le lus fulu ono tala ele verso. Lua ono tala ele verso. E mawai lau no siti no folea.
mo le potumalo lo. E loa tu ai ma le wireless phone charging. E ola i ma mōli le na fua LED lights. Ia ma le tele o vaenga me whai ona tu iai. Ia tusi whai tau, tusi pese, tusi pa ia. Ia mau tusi mai o i le vaenga fo i le kuskusi aku ia ki. Oi, no fua tolu, no fua lua, male, no fua single e tasi. E lanu uliuli le leather. Maua fua antu lau coffee table. Pea whai e tela vea ia i la tō e tō lima. O le amo mua whangaina le tātou whaapitona me le kasa. Beds and appliances. Third special, Prince? Yeah, third special also. So that's the Ainga special for this week. We are having a bed and the TV combo. So it's a Mason queen size base with the mattress, and it's a queen size. And we are getting a Samsung 55-inch Lima Inisi Le Smart TV, Atamai TV 4K Ultra High Definition. So it's a Samsung 55-inch with the bed, and the price is very, very special. So you are getting a queen-size bed with the Samsung 55-inch Smart TV only for $23 per week. Lua Tolutala Vayaso, and when you mention Radio Samoa, you will also get the Mea Lofa as well. Man, that's amazing. Prince Alfab Tolo on the Tolu Satan to Wanga Yotiole Ainga special. O le wile tātou Mason Queen size bed e aloa tu e malona wha malu. E a to aila malau TV leo le tu ainga o le Samsung o le matua le leia o loa e ngausia lea le company o le Samsung. Lima nisi le TV. O na mea uma, moenga wha malu ma le TV na o le lusu tolu tala le verso, lua tolu tala le verso, maua e le tātou wha tole na. E maua foi, e malau mea alofa pēr wha ilo i ena e wha whonga, i le neifa sa longa i lunga o le Radio Samoa. Last but not the least, Prince? Yeah, also, so the last special for this week we have is the Whiteware special. So the customers who are looking to upgrade their washing machine or the fridge. So we have got some amazing products in the store. So on special for this week, we have got a Panasonic 322-liter fridge freezer. Panasonic, it's a very good brand in the Whitewares now. Their fridge are we have very, very good feedback from the customers. And it's a Panasonic 322-liter. The fridge and the freezer at the bottom, it's only $15 per week. Sulimatala Vayaso, or you can get the Samsung 12-kilo top loader washing machine, so you can wash your blankets and lot of load, 12 kilo in this washing machine. It's a black color washing machine, and the price is $19 per week. Su Iwatala Vayaso, so you can get these deals from Casa, and upon mentioning Radio Samoa, you will get the Mea Lofa too. Man, that's awesome. Prince, where can the people come and find you? How can they get a hold of you? Of course, brother. So in Otahuhu, our store address is Fa'afikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC, Kentucky. In Otahuhu, 474 Great South Road, Otahu, near the KFC. So you can park your car in there. It's a shared parking. And in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store, and you can just come to us. Opening timing, Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m., and on Saturday, 10 to 4 p.m., and the contact details, toll-free number, Owaselau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800-222-548, and you can also contact us on our Facebook page, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu, Malekasa Beds and Appliances Henderson. So that's for the West Auckland customers, and the Otahu page is for the South Auckland customers. And you can also see some other good deals there for all the other products with the pictures. That's all for me today. Very good to have you on the program today, Prince. I'll wrap it up for you in Samoa. You keep warm and keep safe, and we'll hear from you again next week. Yeah, thank you so much, Yusuf. Afetai telelawa to all the Radio Samoa listeners, who always come and support us like their own business, like their ainga. Afetai telelawa to Fasefua Samoa. Sekia Samoa. Yeah, to Fasefua Prince. Solo to Tumala Nangana Casa Beds and Appliances for Pitoa.
lona fa o le whaapitole o le whiteware special o lo iei le tātou pusa isa tu o le fridge freezer o le tuainga o le Panasonic tasineo company will live for lana tutua Panasonic tolu se leundu lua litan tele o le tātou pusa isa tu le se fulu lima tala il vayaso lona tutong se fulu lima tala il vayaso e mawele pusa isa tu po o le Samsung 12 kg top loader washing machine e po le masini tala vlavale utu ma le pito ilunga e susu e ilunga ia lona tapuni e ofi ai ia le tanga me o antulona mafari se fulu lua kilo kalamba ai le fa pe ai tolu fulu ia palankeki e ma lepe le masini na o le se fulu iwa tala ele vea so e mawela masini tala vlavada faia stile tele o le lo ia se fulu lua kilo kalamba na o le se fulu iwa tala ele vea so mawala o me alofa pe ai fa ilo ia ina e fa fonga le Radio Samoa pe avata wina ma fa ngaina le fo i fa abitoa lua la fa fitu fa Great South Rodeo tahu e ma le tolu fitu iwa Great North Road i dai Henderson wala o ia le timi level dei ia mo nisi o fa sili le ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu mo nisi fa matalanga fa fitai lus fulu minuto mo tai ni le tu line tolu polo kala mele fa nau o fa ngoi no le tuli matanga i se timi ele o toe mamao Radio Samoa tasilima i batolu amo Radio Samoa tasilima i batolu amo Okay, you see right about now, we're gonna take it way back. We got Light Reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 Lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. You so good. I know you fancy a man that is so magnetizing. So fancy with that hook. He got me in the feelings in the morning. Be with you controlling. Glamorous eye catching me, girl, I'm falling. But it's stolen. Still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got your fuse all over your face, speaking your body language, cause they feeling the same. I'm too too closer. Pick up your voice for me, put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
lusfulu no mdu tu te nei le July tolo waino male talala io talala failo fuspa tono le javali to maiti sui of wa onga pe we to no le fale fai so me ai sa ni bai ya mo le jo polo kala mena wo fai we no le tuli montanga se te me le to mau o lo tanto ma futa to no New Zealand male o soka sa mo io fa talo fa tuai ele mamanu le pulenga ia langa tu leo alo mo dama fa na wo sa mo le malanga mai sa mo le riva yaso i pole da e ve yaso tu ne tu wa e mo le jamel sanga o le Oceania qualifiers e pe ona fa tonu wina le tonu o New Zealand nei o le ala wa fa tu langa mai ia ta alonga o le aso an tai au o le afa ia ta alonga ale group A e mo le group A o sa mo le ia tonu o le group B o le group A o le la ta alo ile a wolia tai au ia le au mai Solomona le fitau ia i New Caledonia e fa ia le July tasi i le PNG Football Stadium fa ia le talonga na i Papua New Guinea o le si talonga i le awolia tai au o le e fitau ia i Papua New Guinea ma le au fiti e fa ia le talonga fo i le malai o le PNG Football Stadium i Papua New Guinea lava ona o mai le aso tai au i lea o i nou lea so for right. O lewa Saudi and tuai. Ia le tanto au soka lea Samoa. E fitawi, ia mala au malo si mai Tahiti. O le temine iolo o api le tanto au le loi Waikato. A wafo le fa Saudi and tu le talonga fitau lea ma Tahiti i lea so for right le a so nei. O le talonga Samoa ma Tahiti e whaia lea i le tau le wha i le fiafi. E whaia le ina i le FMG Stadium. Ia po le malai o le sifi. Po le malai o le Chiefs. Ia po o Waikato foi. E pe ona ma sania i le tātou. Tadong tau le wha le fiafi o le Srila nei. E whetau iei Samoa ma Tahiti le talonga nao le soka. O le aso for le levele. O le aftau iei foi New Zealand. Ia ma le awa Vanuatu e whaia lea. I le malai levele jas na i Waikato. Whaia lea i le afo le fitu i le fiafi. E a mawai antu la le talonga mua le a Samoa ma Tahiti. O na sauni lo leo Samoa. I lana talonga Faitaulia. E ala no fe antu Faitaulia. Le nga tau leo soka New Zealand. Ia ua o New Zealand le World Cup. Esa. Ia nga. E whai ala le tanto talonga Samoa ma le au soka New Zealand po le All Whites. E whai ala le afiafio le asonga fua. O le vai a sofo. Io e whai le asonga fua le vai a so asau. Afa o le fitu i le fiafi tau i Samoa ma le au soka New Zealand le All Whites e whaia lea i le no whanga tuai o lea fo le sa whai ngoi no le Mount Smart Stadium o lea wasuia nei lo na ingoa i le Go Media Stadium o lera winga ia o i nā le sa wha mutua le Warriors i tausanga ua mawai e ma o le ngofo i nā o le malai leo le anta alo i le All Whites ma le au soka na a Samoa. Ja, os stasi dan vainga molo sila fia i le angatu i le fai ungo le riva yaso ia langa tu vilo le amutanga le vai sfo afol fitu le fia le songa fua fitau i le au soka Samoa ia male All Whites New Zealand i le malai o le Go Media Stadium ia wala vata longa nai pe ona sauni iai o lea ua afa tonu le July tolu le riva ingula woni ia la tatu se tulo i le fa poponga o le polokalame ua fai ngoina o le tuli matanga Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Leu fia sinana tuli matangau, paapea lava ita ole fanau, ole atuyo umatua, tuli ita ilea oma. Matua awa ete fa'au, ona pau ole fuasa eluluti matale upenga, aveia pisa molenu. Say
tutulu matangau lenei fo'i aso lulu lenei fo'i vai aso ia whaamalo lava le whaamalosi galuega fo'i ia matofi fo'i matiute o loo whapena ona whawhianga iai fo'i misu tātou atunuu i lenei fo'i i tūlao le awahuli ia ai o lenei fo'i awhai tūlā ia wo mai fo'i mātou nei mana ia o whanau na ia o malava teini matama onga ia se fai fo'i sa mātou talanoanga lenei fo'i tūlao le awahuli whaatalo whalo ia toi lal tūtuli matangau polo kalame le whanau i lo o tupa ia malo o tau mamalu whaatalo whalo ia atu whaia onga i tama matene malava o lo whapena ona whaalongolongo mai ia pe mai mo fo'i mata mai i la tātou polo kalame lenei fo'i tūlao le awahuli whaamalo lava ia te utau le whaamalo losi lenei aso i le aonga na tonu whaia onga tele fo'i ni sosia tele ni tamau a hinga tele fo'i ni oa tāua sa e maua lenei aso pe a whaapeo le nā ua e toe o le whale ia ai monisi o lo o whaau pe a onga whaamalosi ia lo toe umi fo'i lenei aso ia ona mahea fo'i lea o a tātou wa onga teine matama taimile nei manatua o la tātou tatalu nei lava pol kalame whaamalosia oe ia ma whaamanatu ia te oe whaatonu fo'i oe ma whaasino i le ala i tatau lava o na ola ai le teine ma le tama Samoa o le ala o le a whaile tātou tatalu e masani ai a mata ai tātou pol kalame ia tātou i fu matatalu whaafatai tele lava Yesu Kiriso lo mātua li whaaola i le nei fo'i a sofou ua e fua ia mo i mātou whaafatai tele lava mo le malosi ma le ola fou mai a te oe mātou mana vaina le ea fou le atua le mātou tama mātou te whaafetai e lava i a te oe mātou whaafatai mo mea ai o mea hinu o lava o so se mea lava e o lava i tupe o lo e fua i e ata māmatina a wale tau singo i mātou le whanau le atua le mātou tama mātou te tali sapaia ma le anganga whaafatai lau whaamalolonga ia i mātou malava nau whaamawhana whananga fo ia i mātou maua i le loto whaanua loa mātou tatalo le atua whapena ona e fesoasoani ia i mātou pui lo mātou wola wheu ia inga fo i lunga wala tele whawhawe le nei aso whaau lau pui inga malu ia i mātou umala mātou atua o ai se tama se teine o maua le tino mai whaamalolo o ai fo i se isi o whaanoa le atua whaamole ofo tai i lātou i au a ao mawhana mātou te talo le nai a te oe le atua lo mātou tama a lātou le suafo Yesu Kiriso lo mātou alii ma lo mātou whaaola amen malo lava teine matama e sile ko gengele le talo sia lava o e tautua nama e manatua lau te talo e whai i tae o lava manatua e lena o le tātou polo kalame lea e whai atua i le te talo teine matama o lau matawha ioi lava le nai to tono lau a inga e te ala loa ia awane ingalo ia te oe whai le lau whaafetai a Yesu ma le ola ia whaafetai fo ia Yesu mo le mea ai o le nei fo ia so io e sa tātou ato mea ai la po alava fo teine matama ne lei mana ia o leisi lava enga ne o tātou whaafetai o i tātou lea ua whaamanatu o tātou asa whanau i le aso lulu le nei aso lulu le nei o le nei vai aso ia o le aso fia la le nei o le masina le nei lua se fulu ma le valu toi titi lava foi atu le nei masina ia wai umala tātou le ua whaamanatu i o tātou aso whanau po aso soifua le nei foi aso ia o le ape pese atu ia teine matamo le tutuli matangau tātou te patia ia mau tātou whaafetai a whaatasi le atua ia awa lia foi le nei foi tausanga e whaau popo lo auto soifua ia whapena foi le ola o mātou malava le whanau teine matama ia usu mai e akenese mawalunga langa i usu mai a mata mai akenese la pesonas whanau
tolu, fa. Ia manuia to aso whanau, ia manuia to aso whanau, ia manuia to aso whanau. Wha manuia lea tua, hip hip, hooray, hip hip, hooray. Lele, pati pati mai tatou, ia manuia tele, ne wha mana tuina o tō wasa soifua, ia maso whanau fo i o matou malama male whanau, ile nei fo i aso. Anga le lei pea le atua, fo hai le soifua lau le lei, ia awa lava, ia le tautua ina o nuu e kalesia, ia e maise fo i o alala whanga, ma le nei atu nuu, ia whapena ia te o tō mātua, maua le soifua, maua le malosi, wā lava le whatu a inga o le tau singa o halo ma whanau. Ma tau teine matama, tau sanga ina ia tō anga i kā koe alu le aonga. Whao popo le tau sanga, e usi tai e tātou i atamama tina. Whao popo le tau sanga, e hao awina i tātou, ia ina ia i loa o na hava, ia ma me ngau. E le ngata o na hava i tangata mātutua, awa i atamama tina, awa i lo whaia onga, whaahali o winga, whaaloalo ia whaia onga. A ia sili i tātou, o na i loa i tātou, o na hawa i le atua. Ea, o le whaaulu lunga lea, o le o langa o tātou, lava, teine matama Samoa. Ia e loa, o na e hawa i le atua. Awa o le atua lea, na whaia i tātou, lava. O le atua fo ina whaia onga, whaia outou lava. Ea, po le alo au le leile nei ai, ia e manatua o le atua e to atasi na whaia i tātou lava. Usu mala tātou pese fo i lea le tau i lea lofa o le atua. Se i tātou tue pe pese le nei au auli. Le lofa o le tua e o fofongia, le lofa o le tua e o fofongia, le lofa o le tua e o fofongia, le lofa sili le amoa e mawalunga o te le a eina, e mawalalo o te le mauluina, e lau tele o poina, le lofa sili le amoa ia, e whapena fo i te oe, ea, le uso atu e whaia o ngā, ia e uso mai fo i oe ia, e whatatau fo i te oe, io e le lei tele teine matama. O le aso nafi, ia sa whamanatu e tātou mata i tusi. Ea, a wai tali tonu a whaonga, tu a tele o tātou, e aunga tatai o tātou, e whai tau pile, po le whai tau tusi wha Samoa. Ke le vave, ke le ngang o tātou, ai matua i wha tele ngese lava. Ia pe wha tua na e foi, le wha manatuina, o mata i tusi le ngana Samoa tātou. Ia teine matama, o ana nafila le nā. O le aso, ia le a tātou talatala noa, ia tātou fuainu mera. Io e fuainu mera i le ngana Samoa. Le ai se ngangu wailoa. Ngai o kei fo i lava o tātou, o a tātou wa onga lava nei, ia e whaatino lava, ia i le ngana Samoa. O le aso lale nei, ia o le a mata mai le fuainu mera tasi, se ia ho o lava fo i le fuainu mera se fulu. Oia mana tual tātou tau loto le māsani ana whai whaonga ia tātou whainu mera. Nelei, ia, mana tua fo i whai mai, tasi, ia, ole ala, whapālengi mal tasi. Ma ngaia tātou, patsi, ia lelei saula tātou, anu watu whainu mera whai a onga, ai sau o tau, ia e whaamanatu tu whai whai aonga, pēa whape ua ngalo. Io e wavave kele le alu le isma le tā, ai ngalo el tātou ngana Samoa.
o le tātou tauloto mana ia lava lale nā. Ia o lea o le ato e whaamanatu ai a tātou whainu mera. Ma o tātou tala noa ai. Nelei, whainu mera mua, whainu mera tasi. Ia sau kako lainga o le tasi ia tasi, tātou pati. Mana ia lelei tele. Lale si whainu mera lea. Whainu mera lua. Lua. Whaasa o lou pāpātua. Whaasa o lelei pāpātua. Teine maltama Samoa. Tu sa o pāpātua. No foi lalo sa o lunga pāpātua. Ia lelei. Lua. Whaasa o lou pātua. Ia kele oku. Whainu mera tolu. Tātou whaano'u. Whaano'u o lono winga e te punou I lalo. Ea, io e teine mantama. Tau te ilo le whaano'u le nā. I le tū maleanga lea whaasamoa tātou. E whaano'u o lono winga. Wa e ui I luma o tangata. E ui le vau tangata. Pe te ui fo I luma o tamama tina. Ia e whaano'u. Iaila le upu pito sili o na tāua. Leisi upu wha auro le nā, e tātou te whaia, pe haoina o tātou ui le vāma tangata, pe ui luma o tangata, ma whaano'u I lalo. O lale upu le nā? George, lale upu le nā? E hae velta. Le leipa ki pāti uma tātou, whai maisia uo lea ole tūlou. Teine matama Samoa, e hui le vāo tangata pe hui foi oi luma o whaia onga po o ta mama tina wha mole ia wha anu pe punou oe ma whaile upu tūlou lava. O tātou tū maanga wha alo le nā. Lei, whainu mera wha, ia, whai malikau loko, wha, wa ai ilunga. Ia lelei e tilo lai lungai o ia e te ilo atu ia le tele o ao ia e te ilo atu manu felelei lai felelei ia e le vanimo anki te matama ia whaapela lai te tilo le pongi sa ia e te ilo atu le masina e te ilo atu fetu lai au lelei mai fe ilafi mai lelei lima Fia ai se fasi oi fia le ma tou la le faile ma tou fa la inga le vai taimi le ni e fia ma tou o le lava ma tou ia io e te ini matama o le e au ngal fo o le I lo soi fua maloloina ia io e fai atu tina ia sawe ailo alta to wia e loa teine matama e sili atu o na tele le malosi oe e sili atu fo ina soi fua maloloina oe pe ata o mafalau fasi ia nei lolo tau mafalau McDonald's fo inga lele te mana oai ia lele teine matama malo Whainu mera ono tātou oso Io tātou fu e fia kere kākou whaamingoi mai le tino ia oso mai ni osa se ono ia tasi lua tolu wha lima ono lelei kele au mai ni pati se ono tasi lua tolu wha lima ono ba ai eselelei ia Whainu mera fitu fongi lo wisu fongi whawhea solo le ofu solo le lima iai whaonga le pepa solo e whaonga e fongi le ai lo wisu ia ai aua le whai atu lo le whai aonga halo e whai le isu o kawele lo longa whaapērunga le lima wa olo le lima le ofu le ai teine matama e le o se tu mama e le onianga tu mama le na whaonga le solo ia pe whaonga fo le pepa solo rai tono le whalea onga nai o sa auni tina e solo le le isu tato nio e tau sisi le tu mama Whainu mera
valu te e lo whaamalu. O lele taimi whaonga i tātou i whaamalu. Ia lelei. E ia tina a savali tina le fale o loa le aso munga lalava. Ia e halu malo na whaamalu. Ia ina ia whapena ona fesoa soani e whaamalu ia tina la e savali le anga wa asa tele le la. Ia ona tā ofi e leo le asa o le la. Ia e maua e tina le malu e savali ia le whatau. O nisi fo ia so ati munga kele la so uka. Ia wa tamu mo e lo faya onga ka mo e fo faya onga malo na fa mat ia ina ia fa pena fo ona malu faya onga mai le timu awane su faya onga malu faya onga la onga mata va ai tamait ma fai le onga na tamait ia le fai numera Eva toi fo I to mai lo na ainga ia le tele fai numera Eva fai mai wa toi fo I lo le teini lo na ainga ia malele aso le onga ia ona e toi fo I lo ainga le o kase tau popoto fai numera se fulu ia momo tangulu ilalo ole ulu pati mai ko kero auto o wa faya onga o kalipo pako ia tangulu ai wa fa longa si tangulu le hotele oi auto e mo tangulu tene matama ai auto le na fa longa tangulu tama oi auto lang fa longa ka angulo tama ai ka angulo tina le lo fa kai uma mai folta angulo tama ia io tene tama a fa longo to la angulo tama io ne fia lo la ia pe talo fa ya tama la wole le lava le malo longa tama fa pena fo ia tina ai o te fa ya tu e ia fo I vola I te fa ya onga ia ila onga mata le te tele la to angulo ia e ta hua fo ia te oe to anga fai o poleni fa malosi lo tino ia ta alo e kiki le polo I fafo ia ina ia ta moe ma maua lava noe fa malosi tino ai oe ina ia sao lau manava ma sao le leile manava ta ua I le taimi e moe ai le tele ia ole ato I fai mai la le lawa tu ese ia fai numera ai ole atau loto mai e tatou e peo na masa nia I tatou tau loto le tasi le tolu fa tasi tatou pati lua fa sa olo patua tolu tatou fa no fa ma ai ilunga lima fia ai se fasi ono tatou oso fitsu fongilo wisu valu te elo fa amalu Iva toi fo ilo ainga se fulu wa e moe ta angolo ilalo le ulu ta angolo halunga kabui vela wa ta angolo ai lava ia lele malo manai tele to angai fa manatul tatul tau lotul na awana ingalo ia ma fai lava foi fai to tono la onga mata ia usule tele ia pelangi fa apese foi e foi sa so ia na tatul tatul peselna e te siva mai ai ia siva mai tatul peselna foi no mera lele tene matama ta tau fo ila le mata mai le ma fai na mai mo mai ia se ta tau tala no pe o mana tua fo ina ia ta tau lanu ile ngana fa sa mo ia tene matama o le le lanu le o le autele u te fai onga
O le hale lanu le na. O kasi se le poto fai mai lanu moli. Mangaia a o ia le lanu moli a ia. Ai whaape fea la le isi lanu lea te ini matama. O le hale lanu lea. Le lanu lea a tiro ni tātou lunga le langi whai mai e lanu a. Lanu mo ana. Le ese le kōpopoko wa sao mai tātou manatua. Le aise whaapalangi a ea. Io e tātou, tala noa mai tātou i le ngangana Samoa. Ai lanu a lea, te ini matama. Lanu melo, se le ai ngā whula se mai, lanu sam, le tele, lanu sama, whai whatasi, lanu sama, ia le lala ase e whai a onga, tusa le lanu lea, ia ma le lanu, tele fo i lanu sama, le ofo whai a onga, le, ai whaape fea le isi lanu lea te ini matama, lanu ale lanu le na. Lanu pink. Sole se fa Samoa. Lanu pi niki mana ia oka paki mai vai le vave mai o le bala awalu ai pou. Lanu pi niki oka se mana ia. Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa. O le wa toi fitu minuto na tale o le tula e whae le rifo I vango le fiafi e mole o tulanga ngā whaaputai e le whalatua ia na tasha vae lua o le sa sia ma le tātou polokalame o le tuli matanga e le rifo ia wauli ia mo ano ma whana o le tunu le wutu ua onga o le rifo ia so ia tawaiti wa ia mea onga e whai manuia lau su enga pēr whaisa su enga le aso a tai au sta I lau tamama lau tina e wha le vai aso o lo wola ioi te fiwa e te anu ima o pia e usita I lau tamama lau tina e te whaalonga tāloa o lara winga e fiwa o e tangi is nothing a come back from my ilka la le silo matua ua te walunga tina ma le tautomo o e sa mo e le reia solulu le asinga ngana ua le tala fea ngaima le tala whiaunga I lau mai tau mai e poto ale tautai e le te misasi e lana va ai e matua atu I lau titi whaitama alo fale tua mataita ia tulo o tau soifua ma lo mātou ne yola ia tātou toi whilo ai fu I lea waudi a tai au e le tāo le se fulu ma le lua pe a whidanga iai ia lana avionga ale aia ia kod pai ia mai fele o le sa se lua le avionga ia le a taua pe se tā sa vea ma le uso ia Isaac Paunga o le polokalame o le nganga I fo whaiva lea o le a so o tuai ma tu o le polokalame o whaingoina o le malu I fale e pe ona sauni mai ia le faletua ia e mele palama o le loan market e pe ona masini ia fiafio a solulu taitasi ia manisi fo io ana malo ia wala vai le tapraina leo oe malo ainga masiang whanau i le whaatawina lo se fale motu tutonu o le ringa tano manulu ma whanawhana toi tangata o New Zealand alo whaatu maruia le fiafi soifo ia Tolo I matautu ma le penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a omasa valivali le masina se Yesu solo ia Samoa no uatunu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na o masia upele
tafe mali o vai singano Olo onofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Iasamo alo uatulu Se ifai mafiafianga Iebanga atene matama Olo sisiva ai mapepese Matama